Tala noa manu denga ngai o le taiao. Abe o le la ua punitia po I poao. E sau mātua wha asusu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. E taiao nai matani uwhea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. So titau pau le sua malie o le vine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi ula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso ko ua koa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. Le taiao nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Awa mo malie I mauma. E asofo na valo ia I mapapau. Devi inga ua paako ia tuile mata. E toe whatalo whatu lea o nanga tiwhonga taia fou I laufita whafonga Samoa. O whea lava o le lalolangi ma le nei ke lope o lo e mafuta ia ma e whafonga mai ai. E whatalo whatu le tautua ma le o nanga tiwhonga le taia fou ia te o e Samoa. Mātou te whapea fo I talofa lava. E a fua mai lava I maunga te tele se ia pa ia maungaiti. Ia a o tō whaiva matiute o e ua le toi au ngai ni whi au mani ngā luenga o le tau a tiae wha moenga o ainga. Ia le masenga o matua tausi. Ta mam tina matutua na ona nofo lava mta o le vaenga ia o le lau au sina. Ia o le latou matua o le latou ngā luenga tele o lo whai o le mafuta titalo. A maua le lei le sila ma le vaavai e whaitau o le tusipa ia o latou whaiva ia. Wafu o leo toi ngai se fe au se ainga. O leo toi ngai se meo se o le atia pau a leo le latou ngā luenga ia o le nofo matapua ia whaiva o alo ma whanau o Samoa. Ia po o fia lava o tono lona li o whaale ainga. Ia tate manatua iaso ia. A o iei matua tausi alo matou ainga. A o tale titi o matou ngā lulue ma tausi fo I latou. Tate manatua le taimi ai whaitatalo whailotu a fiafi. I o le tele o taimi ia e iei taimi fole lo latou ola e tatala ai ia taimi o latou tau o aso e le tau o ni anga pongi. E pi whapena e tuli matai vaise me ai talai le aso to ina malo tua. Pi whapena o sea leo o tamatua leo tuiti o tau o i le eichinga. Te tele o whaia I mena whaia nei tua mon meo
every o isi o tuiti aso uma o isi o aso whareile ia masani an tatala ala to aso i por se furulua io e stem pena o isi e tuele titi atu au ia le vaenga lea ia e whatalo fatu i le vasenga leo le lawa sinsina io tamā ma tina matutua solo mai tina talavou io e tamā o unu ngali talavou ia ua mata fo'i ona galulu e le fatu'aiga tausi ia e le gata i totonu o Samoa o totonu o lenei atunu'u ma so o se atunu'u o lo'u fa'apea ona tala fa'auto i ai le mamalu ma le pa'ia o Samoa ioe ua se mea manu fo'i lenei mea o le aga'i mai o tagata i fafo ia e le loa po o le ale tulaga o lo'o iai ia totonu o lau ele o lo tatou atunu'u ia ua ele ni motu tetele ana whapea la e le o mai fafo tangata o le atunuu. Ia, o lona winga, ia, te le lope o ni whaamai, ia, o ni misa, tau, ia, ia wafu o to tele population Samoa. Ia, o lea pe o a mai fafo le to tele, ua migrate mai to tele o Samoa i fafo. Ia, ma ua mawhaina olai, ia, pe whila o tātou, e whila o le tau talatu, lea ua ano nofo nei ia o to lua ma le whanau a ma whanau. Le ua wola i nei lato o iaila se ma fau o toi fo i tu Samoa. Ia na ma ua o tamaiti aia. Ia e te tonu o le a ola alo lato ola ngai whaile nei atunu ma o lato atunu. E ola ai pa wale o ngā ruenga e wha manatu pe ia i lato. Ia ele po whela vai whai ia ele soifuanga ma le ola. Le ai o lātou o Samoa. I lātou lava o tangata o tama matene Samoa. Ia tele naunai swinga o leolanga. Ia manatua foila, ia whai o oe, o uso oe, o utua whawhine, o uso o lauto o lua, o tua ngane o lauto o lua, o whapea na tala whauto o nisi o New Zealand, o nisi o Australia. Waula, na oa ua le mato o siblings i nei, i le toa fia. To tele mato o uso to whawhine na mato wola whatasi mai i oe. I lo mato, a inga mo mato matua, to lua lama o nei, oa u martine nofo i oe i lunga i le vaenga tau Ohio, Cleveland, Ohio. Ia ina nofo ia malon to lua malana whanau, ia oa u nei ia mala no to lua mala fana pe o fa pena le olanga e mafaila ona a fa pe ina o paul me o te va ia u la fana una on le asiasi o ta fao ma fo mai o lo la tu lava olanga e te lo ele to ise te mi lo la tu ola fo le manatu ai o no fo ainga me fa pena ai le lo lava lava au le tua you never know o le tūlanga ia ma le ai whapena o suinga i o le olanga. Pau ala le me pi o au lea na pioneer inga ia lou ainga i nei. O leo me o le whamanatu i le whanau. Iei o mātou o Samoa. Pi e tau whamanatu i ai. A ola e fo ia latou whanau. Latu nanga luenga e whamanatu i latou whanau leo tātou o Samoa. I whapena i o le no fo ia matva ia tu ile atu nu e le mafaina ve ese mon me le pele le loto ma le mafau me o lo o la e u ia ona u foringa me o tele atu sanga lo to langa i fafo mai ma te mino taola e Samoa ai le mafaina ve se ai se leanga o inei o Samoa la vai o le atu nu na tofa te fana u mo taola e mo ia le o te sau fafo mau te nofo maola i lo ta inga maola i le ta whanau ia i le mwhaina vesea i le mwhaina vesea le tūlanga o le vaai pea ia Samoa ia ai ia le tatonunga Samoa ia le fo ua to sa fa ia tu lau tu o na masani o tuila e pa fa tai li o sua ia awa lava na tautua masani le
tau fai lava e longo pui ali sa moa lau fita whaafafonga po fia lava o loo mafuta mai ai. Ia le tatununga, tatou wafe ilo tatou mataisili, ia pe o le amatanga masani o le tatou tautua. Tatou pese ia ma fai atua se talo e amatali e fui fi au mga luenga o le ne yaso, me le ausi me lau whaafafonga. Whaftaitele le tua lo mātou tamai. O lo alofa ua sili lava lea. Mātou te vivi whaia e o mātou loto pe a manatu lo wanga le lei tausi i lo mātou ola. Whaftaile nei aso ua ulia male manuia. Tu e tasi le aso umale masina o le ulua i masina o le nei tausanga. Ua whasolo fo ina matua le tausanga. Iui o lea le li ie o lau tausinga le mawai. Iui ina ua e wala awina nisi o i mātou tutonu o le nei tausanga. E whaftaitele i lo le tu la fo ina. Wala awina nisi to ai titi. E whaatoe tele, pea le to tele o i mātou. Me levi i e pea lo wanga le lei. Whaftaitele, whaftailo mātou tua. Wa mea e mo mia ilo mātou ola. Mafutaina i mātou ilo wangang paia. Le au nanga o le a whaia nei, mafuta mai oe. O mātou te se mangsala. Wha mangalo. Wha mangalo i mātou umari toto paia oe. Ke risolo mātou li i malo mātou whaola. Amen. Si fo matango fie o le au talavou e ka le sia le whakasa i tula ele. Le ape un tō whaafonga iai ia o le pese le na o le na ringo le pese. Na ringo le pese na iai. Ia le na la ringo le pese au i ka fefe. Ia, e amatai fo i tatu fe au mga luenga o le ne yaso. O le vi inga i le atua, ia fai fo i ono tatu e le ngata i nai lau pitola au. Ia a o la mātou fo i pitola au, le nei vaenga lo langi. E ma e ulava le alo fole tu i lo soi fua mala uola. Pe a fua i nei whainga fo tatu e soi fua ma uola ai. I le vava ma mau o mea tātou te no nofo ai. Le vava ma mau o le mea te alala ai ia ma o nofo ai. Ia le lavu mwhain tātou fisotai. I lunga o mea uta ua le tātou whaasa moina o penga ta wha i langi. Ia po le internet te fo le whaitau. Le tau te i tasi le mea lofa Amerika. I le lalolangi atoa. Me lea internet. Le o tātou ta ua whaasa moina o le upenga ta whailangi.
Io lena ia le fatoa mo me le o le pese pei o le ua e susu ai a e fa'asusu ai le ngol pese ia sa langina tuai ma vatuai le vi'iga o le atua i lenei tula o le fiafi ia fa'afoga fo'i la i le ngol pese a pei o le ua o le timu e pei o le timu e fa'asusu ai le lau ele ia le pa'ū ifo o lou agalelei o lou agaga o lou alofa tunoa i le lalolagi mo matou tagata uma e pei o le ua e pa'ū ifo i le eleele le alofa silisili ese o lauafio ioe ua lauga tasia ai tagata uma ma i matou uma o le aso tolu sefulu ioe toe tasi le aso uma le masina ua i masina au te lona o le aso mulimuli lenei o outou i New Zealand o Australia ia e maise fo'i le atu Samoa ioe ae pei o nei lava ia ma ona territory o le aso tolu sefulu nei toe tasi a le aso ia ona mae'a fo'i lea o le tausaga ia feagai ma lenei vae ma lenei tulagi o lo'o matou o nonofo ma aumau ai e ia la'u malo fa'apitoa o lenei aso ma te talanoa atu ia ma le susuga i le li'ipule o le Fiji Airways ia po le Fiji Airways Regional General Manager ia e pei o lo'o nofo i totonu o le aia Sydney Australia ia o ia o lo'o va'aia atoa ia Islands po le South Pacific solo mai ia ga'i ioe vaega uma o lo'o lele i ai ia te lē fo'i le sao lea alo le atunuu i totonu o le company va'alele a le atunuu o fiti ma autou silafia ia tasi lea vaega o le malo fiti ia o lo'o fa'amanuiaina ai o lana company va'alele ua mafai fo'i ona fesoasoani i le avatua mo tourists ia e fa'apena fo'i ona laualuga ai le vaega o le tourism a le malo fiti ma tasi le vaega o le pei e laualuga i ai talanoaga a le malo Samoa e fai atu le malo fai mai le ituagai ioe ia e tele a mautala e finau le va'alele o le va'alele ioe fai mai lesi vaega ua leleva pa te e tasi a le mea tatou te tiutilo mai mau taimi finau ai ona o le taimi tāua le taimi e mai le taimi e whaamatala mai le taimi tali o mea ia, tali o whinaunga ia. Ioe, o le ale wingo lau tala. Mena te whetu e mau le taimi e tala no so o le waalele. E whaamatala mai le taimi. Le ale taimi. O le taimi na no nofo e lisi vaenga le malo. Ioe, mena e tutuli e utu talinga e whaalongo so o ia mea. Ta te tala noa lo le malo sa mo le waalele. Tala noa lo le tua ngai i se waalele. Tutuli au ta talinga e whaalongo iai. Ioe. Itea, o le whaamatala mai le taimi. E la leo inga lau tala whaamatala mai le taimi. Wha se furu tau sanga o iai le malo. Toru se furu tau sanga o iai le HRPP. Lua se furu toru tau sanga o pale mia tu le epa. La le mo toi pisai le taimi le nei. E ta ua i o melo le taimi. O le taimi na te au mai le tali o fesili ia i tātou. Io e tasi alau whaalongo le taimi, io e mai mauri taimi. Ma mauri savili, e tala noa i nā mea. Ai sea, pa wale mea o le mai le leifa pia i o te tau na mesta tu wale, ai lo tau whai au mai ni a lato points fo ia. E whai ina i tala noanga wha mafau. Langa tasi ale mea na titalia fesiri ma mea na o le taimi. Io o le taimi, o le umi na sau whawhai ai, ia ma le mea leo mai, poa lava ma. Au tau sila fo i ngase a malo o lo iai, ile taimi le nei. Tau tilo le iai le ngā luenga le taimi le fo te tala no toi, le whata waina o le taimi. E le i malo lo ai i la tau e whatupu le leanga. E whatupu le masenga, le watau le tā. Ioe.
le o ma te minei o le tatu va ia e mori mauina i le taimi ma na ngā luenga. Taluana tula i mai le malo fou, le ala ua mai toi ala langa o le malo ua fase fulu ma le ono tausanga ile ua lava ta pena. O le malo fou fatu atu lai mai ia ele i yaini tae au mal bla 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 bla. O le vaenga fai, it's only a name. HRPP, it's only a name. Fast e nao se ingoa. O mea taua o tangata o lo whaatinoina ingoa. Ioe. E le whapela e umi tausanga o le HRPP. O na umi e fo i lea o tangata. Lea i o te lea pauartangata umi na i te tonu. Na tu le epa. Ai le iai tu le epa i te tonu o le amatanga o le vaenga. Whai. Ioe. Pero umi na i te tonu. O isi tangata umala i te tonu o tangata fau uma. Whapena fo i le fast. Umi na i tonu i fia me, umi na i tonu la auri, umi na i tonu isi tangata. So le taimi e whamatala ina tala o mea i a tatou. Ia e. Whaingo fia na tatou marama mai. By the way, ia, te ua amatatu i le vaenga lea, ale i le vaenga o te fia amatai i le vaenga lea o le tautua ma le au. Nanga, sa moe le mwhai o na ngalo i a tea uma oe matatou uma, le soifua ma le ola o i latou, na o tatou iai whaatasi i le nei, la lulangi ma le ngalue ina, o ua e masani ai, o nisi ua e sira fia ma o wiloa, ia ua whapena o na pa iai le wala au pa ia a le atua. Iai fo nisi sa u tanopi o la malo fia ngai ma le so, ua le lava mai ia le fionga ia le ota, tuiwa singano, ia pei o ia lea o lo o taulamua, i le maliu o siona tausonga, ia pei na longo mai lava i le aso talofa tia, talofa uso, whaftai le whelo mai, whailo mai lava u le neiva i aso, i le aso fua, ia ono tūlanga whapena, ioe, me lea ia o i latou lava o lo o whea ngai ma taimi whapea, i le whengo fie, ioe, tau te oa ngai o ma o whea ngai le tangata, ai a o mai ale wala au ia o le nā. E lea ia se si tū ma te e pe whaise loto. Me fula na ule mwhai ai o na ma whaatasi atu ia ma le whionga ia le ota tui wasingano mauronga le ma mea ia o lau malo masani na ia stofi ona o lo whea ngai ma le maliu ia o siona ainga. Ia pe ona whai atu le nei vai aso fou ia o le a lango mawai ia le whetalenga ia tawau mari petelo ia o le fo ilunga le maliu o sina ia tala ia mai tatou malava o lo whea ngai ma taimi whapea pesele la tai natu ia tatou te tau whai mana tua mai la tau ma mori ai o tatou o lo whaanga ia ma wha mai senga ia a o le upu sili ia o na tau o whaafetai i le atua ia ua malanga atu ma ua iona au anga le lei le soifua ma le ola o i latou. Usi mena whafonga.
ita e ana lea o Yesu. Yesu e lo wali pao o saune ia te oe o ne ia tangata masala te o manatu ile tele o mesa se sa o kwani ai te tai mai tani mai te au i lo lofa ola talo ia fa ma alo mai te lo wola nei e foi na e au na mo oi so se ne aleluia Le li pese, le li faifi au, io e taukatea tuku au ngā, ia ma le pese le nā. E whano oe mau pe ana le ai o Yesu. E se sa oa, se sa o le pese. Mana ia upo le pese, e momoli atuai ia ma faufaunga, whaalotu tele, io e ma watuai ia le ngā luenga wha maise. Pena whai atu e leo ia te mātou se mawhanawhana. Nā tasia le tātou te mawhanawhana whatasi ai, nā o le whi au wha Yesu lela iei upo le pese. Ana le ai o Yesu e whano i tātou. Ia, tau ia whaile nā pese e whai mawhanawhananga ia te oe, ma tātou uma tātou te tau whai ia mo whatasi ai, ia teimi whapea o le soifua ma le ola. O leo watu tatu teimi luas fumatas minute te aile tula e ono, ia ina ua tatu iai tasilaso, au lia e Amerika, maona territory, ia le toe aso o le nei masina. Lono winga o na ua aso muli le nei nisi vaenga o le lalulangi, e toe au tae au, e uma iai le masina o Januari. Ia tatu o foi le toe sfurtasi masina, se vai le vave a. Le kia ua uma le si masina le lopo anka ko menga fai o ngi kausanga. Ta ua i o le mele no a matatu e na nei sa mua o le taimi. Ai va ai nei po i a whapeo e nofo i New Zealand pe te nofo i Australia. E se a fui i tau te vava ai i ngā luenga a i la tau. Ua ta ua o tangata whai porkiki, po le au politicians. E le teimi e poa dai le lau whaalongo i e tui ngā tangata. E le teimi. E ia tangata. E fo le lato talent au le mea me tau. Malama nei le mele te le nukutala no atu le nature le tangata soifua ma po mea tatu whana nau mai a oe e oa ili naturo mea ola o manu o la au o le vau ai mata i le vai le mele le te le loa pe sisi o tau le mele le vau fefe e va ai nei le vau le na o le vau e te le fisa vali ai mo tatu e ola mai ia neli vai le vau fefe.
o aso ia. A uto e nofo mo uto e mafau iai. Len se vai. A talu la iuta. E lo urunga la o le vaulea. E vai. E pi fai e tala tau sua matu yaso ia. E vai mai lo le vau fu le ilo talo fi vai la atu lunga. Ne mai lo wa pe wa moe le vau. Mena lenta o le vau fefe. A o le matui i o le vau. E te le fi sa vali e lunga. O ia vau fefe oka le tala fuli. Mea na pi tali e tupulanga fu i aso. E fefe na i mea e vai me la atu ai le enche e vai. Tu ele wale foi ele ila lo fi vai aso ia. Le ana o te sau nei. O te toe ma fau. Ile mea na te savali ai. Sole. E ta te whanongo tu o maniti o te tino. A o le nature i o mea ia, o le natura i o lea foi tu i ngā vau. O lea foi tu i ngā vau. E fefe vale. Ai ma inisia na u. Ioi. Pi fefe vale vole e le ua loa te vai uma moe na lau. A o le mea la tutu ma te mina. Na o tala ma ai o le vau. E ma lielo na ingoa, e vau fefe. A o le kau fe u ia mtautia. O le natura na o lea vau ia. Piva pena. O le natura o le tae au. Le lau tala noa atua o e masani e to i ngā lifestyle lea. Ta te usuro i uta le tae au. E susu atua alo ta i pafa peoleta te savali. Awala, ele si awala ngā lue. Fure le awala. Sia, ona o le sau o le tae au. Le vula langi e pese e le atu le au fai pese. O le sau to au le tae au. Ioi. E te susu a whapefuila o aso o te manatua na i o matua. Te mina mo te moi uta i matua manga. Iaso ia. E le eisa ta whi au e whaia na alo ta pea pea la aua mo ta a e pi fia o ta matua ave ta i ta whi e pisa i uta. E atu ilea mea whalea o ngā tere se whi au. Ai o la ta matau le nana vai. O le tai au, o le whai tau a tangata nei. E tope whi au, ai le ioso le la. Ia ve vela ele la, ua fola se ngā luanga. Talo whai, i le soifua ma le ola, na ola i ni tangata. Tatou wa ai iai, mau tatou mori mawina. Ai ba ai la o si o tina, ai la po ale lo matua. Ai ba ai la le se ele lo matua e vele le matua. Po le ar se to anga fia te le. E te uso tu le tae au. Ua pala pe o le tae ele. E sia, mana tua fo i le natura le talo e se e le lau a fo i le timu. E ia lau talo fo le to ai le sau le tae au. Na le ua le lau talo ia te oe. Ta feifu i lalo. O se e la si o tinai lalo e vele talo. Te vai pe waki e le pe pauta ele te su uma. O te va ai. E whamatala me e ngā ruenga. E alana o whapea, o le tau mawhai i tausia le ainga. Le ainga rau tele. Ale te va ai i lota la titi te lo loa fi tal mo le ola le fatu ainga. Ai na o ta matua e la o ta tango e fai fitole. Se le fai ngofia le mea sole. Le ala ino whamta la tu le natura o le mea. Natura o soi whangara mane o langa ni tau te o lai. Tau te le malama lo le nature o tato. Whaintafu in tato malama i mea tato te o e va ai. Mea whalana a tala noa mai au fai por kiki. Ia tala noanga e whaingofia na tango absorb. E ngoto unga ngofia ia te oe. Ai foi la isi to inga tala noanga isi to inga porkiki. E tate ino ia. Isia, langa foi tate malama le nature le tate tala noai. Te va ai foi la le taimi. Le natural meo taimi. E tasi ala lau fai tau i meo mta upu tala noinga. E whati ngā talinga.
e ti ngā i lau whaafonga. E mai mau le taimi, eisia. Tasi ala wa i le taimi, e ale taimi, e whawhawhena tala no mani naturo le taimi a te oe. Fia se furu tau sanga o no nofo ai. Fia se furu tau sanga le taimi o tau mawhai le mele. Le ala ua ese ma le taimi umina iai. O ama ta upu e tau mawhai e fola mai. Ioe, e tau mawhai e tasi ale aunga. E tau mawhai e tala noa e whaapongi sa ina la tau le naturo me i le taimi. E pau ale mele tau mawhai. E fi nau ina utalinga. Ioe. E tau mawhai i a vanga lo whaalongo. I tau mawhai au mai. Ai le mawhai na la tau ai i le taimi o iai. O no nofo ai. Tasi la le mta upu. O langa o si awore ma te tala noa nei o le pule i le vale. I le Fiji Airways. I le ioe. Na te malama le leia. Le foi te musu e langa o le tama le se tangata por kiki foi le o langa ianga luenga e. Ana na te malama le mele o te tala noa toi. Ioe. Ole omina e iai se mea. Ai te loa e te le i overcominga le taimi o oe i se mea. Ai sau le isi tangata whatoa tu atu i le mele sa e iai. E tilo atu. O le wa amata o na tupu mai me isi tamai taimi lea. A whatever e iai. E tasi ane mawhauwhaunga ia te oe. Create. Ni mawhauwhaunga o lo mawhauwhau le pō ma le au atoa. Ioe. O lo tau mawhai e su e se mea e whaaleanga i mea ia. Mea fau, mea ia o levana e no fau. Nea sau whai iai. Ngā le fail. Ioe. Ia whapeo mea uman fail. E iai mea na whai atu le lei. A o le tele o pēla o me pēla o mea lo le waalele. Ioe. E pau a le mea fo i lea e na whanua noa i tele i le tatou waenga le tūla i mai i te minei. Ua latou, o lepe o latou give in. Ia i latou na tau mawhai, na tau mawhai na tau mawhai mai ai le amatanga. Na tau mawhai i le malosi e whaaleanga i le no fo inga lea. Ioe. E whai fo i la o le tau mawhai vanga ia. Ai ua le mawhai fo i e le na tai. I le whainga malo. O na tū o ia o le tangata. Ua filifilia. Na te taita ia se vaenga fou. Moni vaenga fou. Moni mawhauwhaunga fou. Ioe. Ua le mawhai o na ia tatalia le pressure. Ioe. O le malo si mai o le tau whaaleanga. Se i ho la vaina. Lela o le mali e. Lo wharongonongo nei. Le ua sui le strategy. Ale hero PP. Na alanga mai ele tai o le tuangai. Do sila tonu le swinga o le strategy ia po awala. Po la to mekokia. Methods. O la to metotia. E tau mawhai e whaalua i le palota tau sanfou. Le ala ua sau. Whai mai na ala na whai ina la to. O le to atele la to sui na tau fituri. Ma taura le mele la whai atuai. O ina, tātou te loai, le lewa nei to tonu le toru sforu fast furu tau sanga, le anga le mawhauwhau. O tātou vai e tātou mo i e mele. E le ua mai lafo mai tala male leilo, e whai tau watu e tangata e a onga le nature, o le soifuanga o lato mawhauwhaunga. E sa on mele tu whai atuai. Ioe. O le natura o leo langa ni, we got to be creative i meo leo la. Ioe. E te le wharangolango e ola le mawhauwhau. Vena mena no whai atuai. O mea lofa le atua le tangata e ese mai mau ioe lo alu le potuao. Lela ua mai whai mai. Ne whai mai to ina. Tasi ale la wala le ua tatou o le tele. O le ala le mele ua whai.
Tanga fo le to rephrase le tala le atoina. O lona winga, o lea ua muli ta ia le strategy a isi tangata. Tangata i o latu ta ua tangata fau. Lea ua latu whaongaina a wala. E wala, e sao. Lea ua i loa le a wala na whaia inai, whai mailoa. Tu o tato o wala tato masani, tato muli i le melen whai len tato whai inai. Failure. Ioi. E le ai lasa o ngai fia tamai ma fia tele ai le tautala ma fia whaelo ai le tamai ma fia ai oki i mea. O le stage mua le o le planning. Ai te mana tua for anyone, everybody, all of us, we all have plans. A le mea tā ua, e te tau o na tātou loa. How can we execute the plan or the plans? E le se o ngā e tele ai ma whaura lai e kako fofuanga. E tātou tele i lola au wala e whaatino ai. E o tūla e pa o le tautin fast food ono tau sanga o le HRPP. Most of us, le tau te whaafonga mai, tatu ei uma le HRPP. O, foi nā. A whaila fast food ono tau sanga, a laki i le mele, o lea. O whawhewhea na whaatupula ia, ma whauwhaunga le lei. E o lai lea mea, e o lai lea mea, e o lai lea mea. Ai la tau ai lea mea o leo mai whapea, o le toa telo tatou o sui e langolangoina, e whaamatala atua ina, le toa telo tangata e langolangoina tatou. Ia wala ia. La la mo to tau tapa i le melea. O lea, o to challenge we no. Po lea lavo le to inga whainga e apa i tu le epa man HRPP. I a copycatters. Copy i ma whauwhaunga, ma whai ai o tangata whai mai le ioni aonga. Whingtai in whamtala mea. Whingtai tele. Langa isia, tusa po a whailonga maua lunga o iati oe. Ele ia oe lol mea lofa le atua. E whingtai fwoi na whatino ina. E whingtai na whatino ina. E oe. Se iai tangata ia pala wale mai lunga i. I oe se whamone mole. Tiuli o lai mo tupu. Ia. Pelo winga le na e le no le lea mai ar tala nei. Sau e mat whaupunga toina. E oe, peo na nofo mato e sa ia na ilanga vaenga. O tau lor men tatu whaia ina i le pālota i le lua oro tasi. O le tatu so ona o e whai tatu matui. Ai musu e mention le melea. E musu e whaamatala. Le mea na lain whaia ina. O le alme na lain whaia ina. O le alme lain na whaia ina. O le na. O ki runga i. O ki le mawhauwhau. Me voila na lain na lele development o Samoa. A whai te whaia tu Samoa. E fiura wanga i e lue au le melea. E ala no whai atu e lei i le development o Samoa. I le vai teimo tu le epa. Timing. Tato e foi le timing. E sa ora tala le whai atu. E wha matala e le timing lo tangata. A fua i le fase furu ono tau sanga o le HRPP. Ma le development o Samoa. E lo toinga Samoa la tauna iei. E se na te whaasa ola tala le whai atu. Ioi. A fua i le fase furu ono tau sanga in power. E le tai tutusa ma le vaainga i a Samoa i le taimine nei. E whai ala utala taimine o tonu me le atunu le nei. O le mea o tino fo le taimine nei.
ua leva nei o te sau nei e tonga vao atoa. E tonga vao atoa te le fiva ai. Le taimi la le nei. Oka. Ua fale loa. Vave le development. Vave. Ia, Amerika me tele. O le vaenga le Amerika le meleta o tau i California. O Signal Hill. O aso ia. Pia amatu o mo te tafa fao i nightclubs i aso ia. Pia o i nai le top of the hill lea. E matu te wha uma i wafu i tonga vau a tona kasian mori on top of the hill. Tasian mori ma nai fale a fale laiti na iai. Ai tonga vau a toa lunga hill. Ia e. E pia o i nai toi wha uma ma iai matu e vanga i nā taimi. Matu o mai. O isi o ri e taloka tua leo lunga ina. Ia e. Ne fa longo mai au tama na pia mai tingan fa ia tu leo le e fasa le pia no o yo ia pi a to eva ai la development o lungo le mele o ka sole e se va ve matua e se le ova inga ia no tava ai for the last 10 years the last 10 20 years va ve ia na sui me ia ai e te leva inga sa mo te vai tu le tele o fanua ma me e o fore sa vai ele I longa ona mo ia o iai but e fu ele taimi o ina le tele ina no tana no tuai a fu ele taimi o tu le pa ma le HRPP 46 years in power ma le development o sa mo le o ia taimi nei fu ala I fono le sits le na fai fono tele le na fina va tu le manuao no foi tangata. Ma le tiakom lefta o matu nei. Tiro le vai le mamawa se va o fono na lua. O le sits na fai le taimi o tuile epa. O le tiakom le na fai le taimi o le fast. Baba ai le leisa mo I mea ia. Langa o isi na fi nau pongi sama ia. Fi nau ele o va ai me. O le ale mori maua le lalolangi I le taimi o le tiakom. Olea. Al fa no anga sili a Samoa. Ta apele tiakom ma vi inga o Samoa. Ta apele fono ma vi inga o Samoa. Samoa vivi I Commonwealth. Samoa vivi I taupulenga Britania. Ma le lalolangi ato. Nanga ele fa mo I taupulenga. Ya tasi le va tele lalolangi I taupulenga Britania. Mata toi foi America. Mata tele tu isi tu te tele lalolangi. Europa, Afrika, foi ai le Middle East, vai matua I melea. Nanga iei tangat, iei malo ma le Middle East, lalo Commonwealth, nga iei lato taita. Le anmen tatuai, Samoa. Le anmen tatuai. E le I la titi le mena vai. Ta ape, leua, ta ape la tu. Avai e ui I va inga matango fie ia. Ma va inga. Ai le malo lo I fili. I le malo lo I tule epa. Malana va inga. Vai. Wa leva na I tua le va inga le. Tau fa le anga ina. Tau fa ia malepe. Tau fa ia leanga. A I tau lola. O le toe fo I mai o le fast. Mo ia I toe sau me. They will come back strong. E le toe mawhai e loe e tuila e pā, ma lana HRPP, ona toe whawhau, ma whawhau. E whiu ala, e tau te vai, o lea ua iei, leo tatu vai, o lea uwha pēr tuila e pā, ma whia me. Ioi. Matua, mausali, tua mausali, le mele, aisia, leva na ngā rurue whaatasi. Well, for me, le HRPP for so many years. Pero me leo me tulepa. E sau ala ele fast. E sau maona ma faufaunga pisi. Eoi.
e sau ele o mautonu pe fetonu e tuai. Ia. Ai to te vaila ia me ia tu le mai terminei. To te sila le leia ia Samoa. O a me ia lo tu le mai. O a me ia lo tu le mai tatou tunu. E whaamatala i mea tūra i mai ma mea o lo tupu ma le development o Samoa. Le ese senga o whainga malo. O tangata e ala na whai mea o lato, they have ability to, to build. E iei mawhawhonga, e iei le anga wa e whai iei mea. Mo le lato tau le leia. Ia tau le leia i latou i le taimi na whai lea mea, i lea taimi, ma lea taimi. O aina whai al mea lea o matou. O aina whai al mea lea o matou. Pela nga taket ia i fo i le whainga malo a le HRPP to build le mea lea. Ngaluanga te tele. O ngaluenga te tele ia matango fie le vainga tangata. Le town area. Malai valele. Na mailo le whape o atina. Ai o mai le vainga le fast. E se foi le lato taket. Na taket ilea i tangata ta ito tasi. O ainga ta ito tasi. Ia build tangata. Ele o build fale. O tangata, le leina build tangata, so they can build more buildings. Ai whai o mai build buildings, leanga buildings, e toi wha moe i tangata, mo le maintenance of buildings. So sila la auto de te leo le se senga. E o mai le whatotua, e mai le HRPP, tama whai build ia mo me te tele. Fale, ma meo alfasili, leanga fale, leanga o sirin tautale maintenance. Ioi. A te tōsi sile fia foi, o fale ia, na auto tangata whainga luenga for 7 hours, ma o i o lato ainga. O le wha moe fast, build tangata. E build le health, o le mafau ma mea uma i tangata. A malolosi mafau mata ma mai tangata. E mawhainga whaatino ina maintenance of buildings. If not, e toi aisi solo tatu whafo. Ai le tongo fie le maintenance o mene. Nea lanta tu vai whare mai. Tau tu wai solo na whapoi. Alai lo le lea tu le epa ma le HRPP o lo lato teimi o saina na whai ai buildings o whare mai. Le la o atu le sivanga, tilo. Whawhiwhento tongi le maintenance. Do we have money to maintain the maintenance of all these buildings? Do we have money? E wala ia. Ese na mo mea alofa wha le mawhau. E o mai le vaenga le al whatuatua i le tuasam. And I believe, o sa moe le teminei, o la tova aia le esenga. O la tova ai i le esenga o whainga malo e moni le alofa i tangata o le atunu. O le malo e alofa i le atunu e pio tangata. E pio nuu a inga ma fioanga. O to tono nuu ma tono a fioanga e iai e ka le sia ese. Ioe. Le fonga lana. A le lei tangata. A le lei nuu ma le lei a fioanga. Tūla i mai ma le lei me tau se leni ma le atina e o a inga te itasi. Ma lo losi nuu ma lo losi a fioanga. They can build buildings by themselves. E le to e wha moe i wha fō. Langa e le wha peta i se lautau sanga o tutu buildings ia. Without maintenance. Le te tala noa tu le atunu ua te tele me wha pea. O isi whale fōu
Stama i temia pe lua toru whamasina. Auto e latu nei Las Vegas le weekend le teni, sole. O isi fale te tele anu tua i lalo, wa vese. Ale wa amata na pia, luka sole mai maukupe nga whaile wharkere, ale wa vese, o le mea o le whaanga i o ingo ma whauwhaungo, tangata o le malo. Tangata o le siri, o tangata o le siri, o tangata o le siri. So le meta ua le mau le fast. Build tangata. Ioe. Ai leo le wha mai e build buildings. Nga mai le whangale upo le atinae, le ni atinae. O atinae. Mea na lena ili tata loto ma mawhauwhau anga i le 1 million. 1 million project. Mai le ua sasa. Le ua whanau ni le ua i tangata o le HRPP, le ua avese isi minister sai tu tono le steering committee. Ai sa wha i tangata o le HRPP tono. Whawhianta tō whaia ia mea o le pepe lea, o le pepe na tausi alea, a le whatuatua i le atua Samoa tasi. Ua nei Samoa. Tō te sila fia nga ngana e tō ina le tuilepa. Leanga awar tō whaia na me o steering committee, awar tō whaia minister tono committee lea, a vese na committee. Nga ngana ai maisi tangata. Nena tō ta ua ele minister len tuli. Tamatai. Vai ele i longa a le ua tupu le melea. La le mea uro fai. Le uto toru minister. A vese muripola. A vese ia isi minister tolua. Ai le usafa fai tangata. Olea. Ole i HRPP. Ai le se mea tau lato. Whautala i e samo. Se u tato sila to ai mea ia. Ioe, Samoa na te whaafonga maile atunu pele. O lau whirwhiringa. You got to have open eyes. Ioe. Matua tiro lei o tō whiwhonga. Ioe. Ioe. Esele mana i o le mea Samoa. Lea se langona o se sui. O le HRPP e sau whai i le mea na alu ai ma whauwhaunga ma taimi ma le mea na lato whai mai ia leanga, ia ma le pe. Langa le upu le leo whai. Whemea, le leo ma le pe, le leo ma le pe. E fie tusi le lima, ai le se ai le mafuanga o whape ai. Sila te le lau tau pitola au. E langa le maua sa taimi o te anga i e le vanga lea. E le mawina. I o tau sila fia le o tau lea lau fionga, lau sunga tu epa, malau tau vanga. Le van whailau ngā ruenga lea. Wa e a ta ata lava. Ina ua toi tapa atu le na rua ngā rurua tau sanga tele. Wa e soi na ua toi tapa atu le lo matua le ia oe. Pe ni ufi e tutupu i au tino. Ina ua toi tapa atu fia me ia te oe. Le ala ua lua mai lua pepese lea. La pese le tulu pepese ai. Ua whaapea na malepe ia le whatutua i le tua Samoa. Ona o moli anga. Vai lau ngana isi au le tio ia. Sori tu la fono lauri. O whena tolu mai martala e sori tu la fono lauri. Ua tau loa ua whaamau nia se sori tu la fono. Asa ilia ili mesao. Fai le fai unga, fa asala e fia me, lauli e au noa, ma se sori ngā tu la fono ua wha maunia. Leanga o le fa asalanga le mele na fai fia me, olea, either you step down, or you get out.
O le whaasalanga le mea nā. Le ua whai le whaasalanga. Ale taitai. O le whaai wha Amerika na le mea lea. Lea ua e whai le whaasalanga. E le whai se whaasalanga le whaamasinonga o i nae au me le whaasalanga o i ala auri. Na leo pe pesa isi le tio lau tama le lila o pulotu. Whai mai o sol tu la fono lau. Sol tu la fono lau. Fea tu teo mai e matala ia. O tau loa ua whaamao nia se sol tu la fono a se lauri. Ewa e. A tu ua fea sao sila to toa i afia me mana na whainga lena whai. Ua ia whaasala lauri. Le tangata e lei soli tu la fono. Ewa e. Sila fo le iai. O le whai atu o tangata ia o to step down. O lau whai unga na whai whaasala. Tu sa o nawa e whai ala whaasalanga o tangata e lei soli e tu la fono. O ona molianga ua molia ai lei whaamaunia se soli tu la fono. Ewa. Oso atu le epa me ia oso i tua teimi o vai. Fe meina whaifo i leo whai whapena. Tiro mantua teimi na. Ai lema whaina mention tu le epa. Le la harmony agreement. Male tu lai o fia mei whamasinonga. Na manu malo ai atila. Le si soli tu la fono sa le tau on o feo i tu la fono. Feo i le rule. Feo i le rule of law tatu. Na me te oso i tua te mawa i tu le paele tala no i mea. E ua whingo fia no tala i tua me. A me la ta mai mea ia. Le tatu tilo ei. A whawhawhau mai fwoi tamata i fia mea. Na. Le fwoi na e involve i mea whamasinonga. E lei whai atu le vanga whai atu. E a fia mea le tatu rule of law. Le se tala tatu rule of law. E te taunga a step aside. E te taunga a step down. E te taunga a ea mai alanga. Le ua tu whamasinonga. Le se mea whapena. Le ua nofo mwhailau whaasalanga i le tangata. E le i whaamaunia se soli tu la fon. O lalau whaasalanga na whai. Step down or get out. Na ave fo iei me tolu ai i ana. Po ai le si me tolu ai. Ai di endu o na le lua. Ngā step down ma le alu fafo. Ia. Orna, ai peo leo a mata tu le strategy lea. O le strategy le tau te whiu whamatala le strategy leo a lo tau whaitu le e wha muli lana vang whau whai i le strategy a le whatuatua i le atua sa mo tasi. One and only representative. Ioe, mai le vang whau whai to run i constituencies umawaya. Lan mo whapeai. Lan mo whapeai. Ia le tatu tana no pea. Ai vai o e tulepa. Vai o towi e lalo o le fua a le chapipi. E le wha maualunga. Ai a whapea ua va ai sa moa i le swinga. Male strategy ale vaenga whai whatutua i le tua Samoa. Appealed individuals, families, nuu i e tutonu churches. Ioe. Ana foi sila fia ekalesia. E ekalesia na manuia. Manuia e tutonu lea. E le i tupu mua ni mea whapea i lo tatua nu. Le i tupu mua. Ioe. A whaila o sa mo se atu poto, to e sila suila tutoa i si mesia. A wa ai foila il mafu anga nā, laina whai atu ia
vaenga le peu faunga e tu le pa ia le vaenga le tasi le upun faunga to ina na nei io faunga tu le pa le upu fo vale fa fonga le o to mana tua le foi le tau le mele fatu le lafo fatu tu le pa le ai le fai le palo te no mani fatu ai le lafo e foi atu le foi il fenga malo pe atu e foi atu fatu le lafo tu di ese to falea i lalo le upura le ona fanga ina nei o le ale upura fanga ni tu le pa fo vale treason vai ese sa moele le to sila to ai meia fa au ngai to ina le upura na ia fatu ele lafo ele 2020 just before the election 2021 vai le fa mawalungo tata no from fatu le lafo knowing he's gonna come back as a prime minister of Samoa le ma fau o to sa sila to al tangata fau langa vai le uto no fom fai mai lana upona nei to falo no e new salary le o tipi o tanga vai e tu wa e fai lan tala le olea fo vale to lu se fulu me na o malepe ai fa pe o to falo o to mi longa tangata yo upune o ia na fatuina le lafo sa moto e sila to ai meia o ia to tasin to fatuina le lafo ia fo ia tu le to sang fo fatu le lafo e ave esi tangata ia oi tangata ia se o ke o fo ia oi so fia me lo leva va ai to ai nei me so le ai sa wer to falia ai to falia le o to e fo i mai lalo o sale shame on you o for ko le mama so le le o mai lo malo tatu to yanga ia pe uma le vai ngale ve ia nei ia va noi mo fu si nei ia va no le lei e mate ala tarno atuai ma le fionga tui fascina tai tu unga pesita o le lipule o le vaenga o le regional general manager e au fi islands mo le Pacifica e au fi mai foi le nei vaenga o le atunu o le sunga po le fionga tu fascina o ia le na o pule le vaenga o le tatu company vale le malofiti tele lon sau salo le mata no fatoru nei ma le fionga tu fascina ia e ngalo tu fa fonga le la ngai tonu ale mata no nga i le tam fai le tala no o le wa ele ngata o le Fiji e tu tonu LA o le wa Dallas o le fo walu San Francisco but tu ia ia vanoa i la fionga tu fascina ia mai e vale to fa ia mfatalo fa mai le tatu nu fa fonga ia ona ta fanga solo lo le ta por kalame ia e tu solo ne tu la le fiafi man fa lalo ia faftai tele lausonga tu le epa mo le avanoa foi fa auro tu ina mai lo nei tangata nei aso ia fa talo fa tu foi le pa ia ma le malu o Samoa o lo mafai ona mau mai nei fa salunga po nei tal noanga i so sei tu o le atulu so sei tu o America so sei tu o lo fa fonga mai ai faftai le anga le ma le alofa o le atua o foi mai lo tu soifua ma so ola ina ia mawai nei avanoa ia mua foi on fa talo fa tu sunga fa fengainga mai so se fa fai taulanga mai o la tu falitua tu pum tamali i o sio tatu o tunu ia mai se lava le au fa fonga ia fa fitaia mo nei avanoa ia fa talo fatu faftai tu fascina ta matami
Oa mai tatu company valele. Si ta mata la titi mai o fia ni valele te tele o la fo ile le company o lo ia le temine. E whaftai, o le tūlanga le wai ai nei, ua luas fulu ma le tolu ia leo whainga o valele. O le breakdown la, po o le vai ngo ia valele ia wha ia i tu ainga valele ta o le A350, valele na le malanga atu nei i Los Angeles, Vancouver, San Francisco, ia ma Dallas. O valele tele ai a. Valele la po la ia tols fulu tolu ia no fo ile le business class. Ai tolu se lau ma le tasi tu le economy. Ia valele la po na. Ia on so oile mai si valele ta o le A330, po le Airbus A330. Lua se lau ma le tolu se lau, o le lua se lau la e luas fulfa ia no fo le business class. Ia ai lua se lau faiva ia tu le economy. Ma wailo la fainga le lua se lau fitu tolu. Ia malesi la vaenga lea o le A330 tolu se lau ia lu fulfa fo business class. Ia ai lua se lau fituiva ia tua lono inga mo ile le tolu se lau ma le tasi o le vaenga la lea. Ia on solo le ma 737 so vala ia ta se lau onus fulu mon tupu pasese o lo faunga nei tonu Pasifika ia Samoa Tonga ia ma motu mo Pasifika ia fa pena fo ine Australia lo sawanga ia so uma lava fa ta se ma le A350. Ia on solo le mana vai e ka o le ATR valela ia faunga tonu fo le regional po malai valele i fafoatu o le Onandi po Suva i tu motu lava o Fiji Islands io e fa pe la ma va u tonga ia ma tonga tapu e alu fo ile ATR le fa dua ho fa tolu vai aso e on solo le mto mai vala iti ta o le Twin Otter e o lo va ai fa nga le Samoa Airways o Samoa va nga le food fitus food valus food iva ia passes fa nga moto mai malai vale le la iti fo nei e savu ta leuni i tonu a fiti la to ia mo le fa inga e luas fu man tolu sa batu nei le silua fo o le ATR nei ia te sema le sulufu luiva tau e isvale fo lua ia pe le fa inga na le wa ia nei tau tu ai le malu le tulu e fa pe fo so se motul Pasifika malo faftai man chole luas fu tol vale le company fiti la se tele le nga company vale le tourism ale malo fiti io o le peia o le tūlanga na le nei o le tourism lava tu sai o le tausanga te nei na mawai le miliona ma le onus fulu afe o tangata tawhawhau na ausia i fiti 1,060,000 ia fonga le ia tourism fiti lava la tau ia na mau atu la ile ai mese ia o le tusa ma le pole fitu se fulu o le pasese o ia tangata tawhawhau avatu le Fiji Airways o le sao tonu la le o le Fiji Airways i tonu o le afo i o fiti ele ngata lai le fo le mo le sosoani il tourism a fiti o fa pe fo o sosoani il tourism a Samoa se fa tai nga se i o fa atu ina o fo ile a mai le avanoa ia te au te vai ele Pasifika mai nei Australia sa nga le tolu malanga le vai aso i le lua afe ma le tasi sa nga le tolu ia malanga i le vai aso mo Samoa o le taimi nei la o lea ua iva malanga i Samoa i le vai aso e fa popo nei le sitasi ya apelila ona se fulu ai la ia leo fai o malanga i Samoa o lona winga ese malanga e o alu le uli ese malanga e alu le fiafi o malanga la le alu le uli e fa tau le mo le mamalu fo le o lo au mau nai Vancouver, Los Angeles, San Francisco, ma Dallas le ai tau nu mai le ono le tai au o ia ona alu lo le va ale sfulu le uli mo Samoa ia to fo mai lo la ia le fo la le fiafi tai mi le po tale lima le fiafi tau nu mai le ono ia ona sa uni fo la ia le e connecta ia pa se senga mo Los Angeles, San Francisco, Vancouver ia ma Dallas o le fainga na o fainga mlanga ia o le sila malanga fo e alu le po se fulu le po
o va'alana fo le alu le sefulu le po e kongeki mai ai ia o Kilani Wellington Christchurch wa inga umane ia i va'alele mo ingei i Australia i o Brisbane o Sydney o Melbourne o fo i o Adelaide o Canberra ia matanei ia Cairns nei le sefulu o Aperila e o vaenga lana taunu i le valu le fiafi ia ai alu ese lo va mo Samoa i le sefulu le po ona lo atu ia le toi fo i mai usu mai tai au mai pia i le lima le tai au ia taunu mai fo ila ia le i fiti le ono po le afo le ono ia ona connect fo ila ia le o Kilani connect i Wellington connect i Christchurch fa pinga o le fainga na fainga malanga le wei nei ia o Sydney o Brisbane o Melbourne o Adelaide o Canberra ia ma Cairns ia matanei o fainga langa o le fitunga inga le wei nei o manuia aisi o tatou atunu ma ua mautino ua mata i tu fo ila le fa teleaina ai o le tourism o Samoa so ele ngata la fiti a ua benefiti em Samoa ele tulanga le wei nei malo faftai ta mata mai o va ai nei le wa fo le route le woso nga i Dallas si nga i Dallas ka fa solo mele nei San Francisco o Dallas it connect sa on ai fiti ele to sa ele X right it's sa yeah ole Dallas ia it's a direct service from Nandi to Dallas and Dallas to Nandi ia onga kongeki e lola ia le fo ile i konga kongeki Samoa ino ole ole nganga o connections ia wei nei fo ile e mitu mai ia ka ngu mai vai le pe on fa atu le on tai au ia onga connect ole male alu Samoa full le uli mana ia au fa pena fo ile San Francisco io fa pena fo San Francisco fa penga San Francisco fa penga ia LA daily services a LA aso uma San Francisco tolu e ngai le fa o fu tempisi wa lima e o Vancouver e lua ngai tolu o Dallas 3 times a week ia Dallas fa tolu vai aso ia Dallas wala aso ia Dallas o le aso ia Dallas o le aso lua aso tofi ma le aso tonai so lua stofia stona asonga e malanga i Dallas ma toi foi mai e uso la toi le sefulu po por quota sefulu po ia taunu o foi le il va ver il taiao ia toi sa uni mai le po le po ma nei tele fa fo mai tatuna no foi Dallas Texas io Texas atoa ia tu dia tu flight nga i Dallas wa pe o tele o temi se pesa mai LA sa pu e mai vale le ipu i LA na o ile Samoa io na la ua mau ka ku service ala e fa pena foi le San Francisco io ia matangu fi la le tu lang lu tu ver tu ta fiele o mai sole ma io le mo kwa benefit o benefita o tatu tangata foi le mamalu le siu tatu tu no i passa se o i nei foi le wa ve al Fiji Airways me o se va alele tatu se o le tala mo i al na ia wa o le respond it's a full service e mawala o le tausami e mawala o le ato foi le check in i le tasi le ato le tolls full kilo you know it's a full service ele ese meto tongia o le pase se tasi e pe o le pase se na le ia nei le nga pe nga e tanga ia tu ia nga ia le pase se mo pia ia na o le afe fit sala uno valu tala i tasi fitu o valu io tasi fitu ono valu ala e male pase se nga le tasi lua i valu depend on the travel period e ia so foi le fa tapula ai ia pe ona o ta o foi te mi fano tu le pa you know nai ia la telefoni nai ai la email o le john.nicol@fijiairways.com ia la email po ai foi e fia mau se so ani po se fa mal manga ti di ia na le email na la foi fa ftai tele tu le pa foi le fa salongo le email ma e wai le se nga e ta o tuai ma ai le ai se email le transport se telefoni foi e ono so tai mai ai io na sa mo na tu te vai mai lalo le pena ngai lalo I fo lo minoi lalo na la tu uma ya information
ia afaapeteu pa ia teau se taimi e fa'alauiloa atu ai ia le tuatusi telefoni ma le imeli a le afioga ia tufasina ia nai maua uma i lalo le tatou panel gae i lalo fa'amolemole ia o le service la le tatou va ia pe long le tele tatanu mo matou ni America ia io wala i le daily aso uma le vai aso io la le o lo ia foi fa mo fa popo se simalanga e tasi e valu ai al terminei lai fitua malanga aso o va lele uma ni connect uma fiti io o le tu langa o tu service anga i America Samoa ele o ia se matou service il terminei mai fiti o lo tiro ia o se tasi o polo keti fo o lo i lalo sia o vainga lai titi ia lo tilo ia o motua isi motu uma le Pacifica le alu uma ia o America Samoa le ai so e connect la mal Samoa Airways nai ia pia ona fa'aua wele America Samoa ia o le sifainga ona nae ia foi le malanga e so i foi Honolulu ia Honolulu ia pia tasi vai aso na ele malanga na mai Honolulu fa nga ila le vale le titi le ta o le 737 Max ma o le sia fo ngei i tu et tawa ona sila fia o le Fiji Airways we have the youngest fleet in this part of the world o lona winga e matua la iti ata usanga valele o isi valele ngal tai di matua usanga po le fitu tau usanga le matua o le valele so e fo uma o valele ele 737 Max ngal na tai tolu tau usanga nga usolole o ile fo ile covid ala wo ka valele en tau nu mai la ele no uma covid ngal tai tolu tau usanga ai lua valele I think what lima tau usanga au valele fo uma ia le A350 ia o le average age ai o le valele pena le fata usanga e ua tele tu fascina lau setala e te au mai e le community Samoa matou nei LA tele fo le community Samoa i lunga Dallas ai o te tonu ele ngata o au lotu ia o ila tu foi o tele foi la tu o move i tonu o Texas ia ona fa ia se telefone mo ila tu ile fa ngaina o le tatu o le onanga wa le wa ia direct flight so o le mai tonu Dallas ia sa mo na ile pe ona tatu ona nei ia i mo tatu ile community tatu i Dallas mas San Francisco la le umi talu na ile service le San Francisco lea ua sa vali nei le 5 tausanga o ia San Francisco sa lua services a leo tolu ia o le fa ia pe on fa la ulo atu ia te me pisi o li mai ia malanga io o le siana tu langa ta ua fo ia tatou o le ia male tu langa le o le service pe on o le feedback ai le mau mai le mamalu si o tato tunu le fato foi mai Samoa le vai asunte nei o ile solua fato foi mai Samoa o le feedback foi le o tato tangata ile service a le Fiji Airways o le tautua ino le mamalu e ui lava o le au fainga luenga mai fiti ai pe wa adopt lava le Pacific Island foi le you know esa foi le ile service fonga le treating o tatu tangata mal fa alo ma me umu fa pena so we pride ourselves in matou service ile service al Fiji Airways ai mo molia tu ai foi fa ftai le mamalu ma le pa io le atunu o lo ma fai ona la tu fa nga ina mai il Fiji Airways ai lava se ila foi po se tu ele o fia ai se si fa mo le fa ilo mai but tele o comments fo ia mai o le faftai ale mamalu si o tato atunu ile service o lo provide fo le Fiji Airways mane si ile foi le Fiji on sale le sau ile Los Angeles San Francisco male
le 748 leo ke vati O le pasesel na o le tamaititi pe a. I ngai alu titi o nga le nendi le nga pasesel nga mo nendi. o Nandi I le tamaititi. O le value le value na e le pasesel na kusa e tasi le ato. O le tuainga le o le comfort e lua ato. So e le pasesel ta o le light o le to e le pasesel na sa ia mo mua. O le light o se ta ia tangata ai na le value wala ma le comfort ma le plus. Ia ma le business class lo. O le value la e tasi le ato 12 kilo. O le comfort e lua ato tai tai 12 kilo ile ato. Ia le comfort le o le panau le te vetu e fitselau val fasu marvalu. O le value na le fitselau fa valu na. Ia ona fa popole ngai fa popo e ma le tax ngai include mo e kanga I for a direct round trip fares inclusive of taxes. Lona winga o ia u ma taxes ia I pasise. Mana ia malo fa ftai o le tulanga o toina I Australia o le ase o le foi tele la Australia le te va vai ti ai. O le tulanga le o Australia ia o nge ai Sydney o lua malanga le aso o vai taimi foi le tuanga o tolu malanga le aso stofis flele sto na ia sa tolu malanga le aso mai Sydney ana ia o Brisbane e daily ia so uma ia malanga mai Brisbane o Melbourne e daily foi o lato flight mai Melbourne o isi aso e lua ai e iva flights mai Melbourne il vai aso ia o Canberra e tolu malanga le vai aso o Adelaide e tolu malanga le vai aso ia Cairns la o le fo e amata nei le sefulu apelila ia e tolu foi malanga le vai aso le ai ia tulanga umana ia pe ia no ta o le Cairns Adelaide ma le Canberra e kone umala vai le vaale alu sefulu le po fa pe ai foi ia Brisbane ma Sydney le vaia le fiafi ngai connect umala I Nandi. Ia malo mana ia fa tai mo le vanga le o tautua ma le o nanga tu fascina ile fa fonga ale atunu ma le umi o tautua I tonu le how often de kemala o I sei tale tuar fasili le fa mon mo le 1700 o le fasili ma tanga pe one way or offers umana or return fares na alu to foi mai na wa include ile tax o le 1700 langa e mo mai mai Los Angeles San Francisco po Dallas e lua pieces mai ele afefit la un valu na afefit la un mana ia e lua la pieces ka 2 kilo le pieces tas le na fa o tatu nei Los Angeles Dallas ia o San Francisco a Sao ni Malanga le lo le puko la oferta te ne ia afefit la un valu le sai o fel nai mo le sila fie uma nei le sofito February uma le February ai ma fai au na ai uma ia foi le fai nga puka kwai pe alu ia o ke topa po November e o le pase se al na as long e pukil temi nei ma totongi ele io o le aso le aso fito February ia mana ia ia si me ta ua mo le fai lo mai le tatu community nei fa mo le tu fascina le o tem salo ai en fa facili al na pe ono fa to le john.nickel o le nickel@fijiairways.com e fai lo mai e email mai ia tau mai mana telefoni e tele ai no telefoni atu tal no atu fo e fa malam mai ni stulanga ai le nei taimi la to ia fa tai tele tu le pa mo lango fa tai fo il mamalu o tato tunu o lo fa nga ina Fiji Airways mo fa nga malanga pa wale tala to evatu you will not be disappointed for ngale is malanga Fiji Airways because treata ia oe like any other ia ul mato motor na ina ia fight to sa uma ia le malu le atunu fo le lo malanga ai mai pe ono fa ia tu mautawina lava le tele o sio tato tunu o langoina le ala o so fo ina malanga mai le tolu ana ile iva
ia le la se fulu nei ia apedila pe au dia le ola man malos o malanga mo Samoa ngai vai la ia le fo yo tonga so all community toa na le Pacific Island fo le look after tato ia male tulanga fo le o ba ia tua male tato Pacific fo i mai nei i Sydney lo no foi ia pi ole tulanga na fafitai ai fo le malu si o tato tu lango mai ia le ngata ile Fiji Airways alo nei fo tangata lo tautuaina le malu fe malanga i si o tato tu ia na tu na Samoa e to te fafonga o le fo pe wanga i mai le service ia ale fionga tu fascina ia le o fisoso ni mai le tato la lai nei LA le o ia la ta inga mai la ma seli fo o lo nei tonu ia pe le wanga i mai ia tam fai lava ina ia o mai lan fisoso ni ia mai se fo lunga Dallas o community Samoa ia mai tato malava Samoa fa mo lava ia o le vale le fiti o le tato nu tutua oi le foi fisoso ni atu ia le Fiji Airs i mo le tourism le tato atu nu mo le ia e tau tele le vala awane i telefoni nai lalo le banner le tato ia male afo i email address io le awane i awale le muso email iai telefoni iai fai se tala ia me fetu nai vala tulanga le pasese io la foi nea me ave le lava le fafso ta iane ia o le afionga ia tu fascina taitunga ia Nicole o tu sirfia telefoni ono tasi lua valufa ono lima o o le sia tulanga tau fo o le website o le www.fijiairways.com le website nga le Fiji Airways and fai on hop ia fo le esa idea ini si information solo mana o mio le ke le information so ngai lunga uma le website nga www.fijiairways.com ia na le maua ia lana personal email ia email sa o www.fijiairways.com ia malo faftai tu fascina i ni te upa use me ia tau o te pe au no fai atu it's a full service o le pasese te tongia ia o fiel tau maftanga ia o fiel au ato 5 kilo le ato ilunga ai 12 kilo ia le ato ilalo ia le package allowance lenga ia le pasese nga ta o le value le pasese ta o le comfort it's a little bit extra for there but e dua pieces ile tulanga na le comfort e ye fo ese senga mo me conditions fo le o pasese pe non refundable le si vaenga le mo se refund o le si vaenga e mo le refund ai el fasalanga e o le si do vaenga tu lunga o le plus flexible fo ngale e mo ale la refund to se va ngai le refund fee to es o le ari tu langa o le meta umafa o le tau maftanga la to e fua ile ia pe o nai sau le fiafi for example ia mo le tina ia lata mai fiti lata fiti o mo le breakfast il taia io so it's a full service provide mo tato ia le ngatala na ia tau no mai lova mai LA ia connecta ngai au Kilani New Zealand connect Wellington connect Christchurch ia i nei Australia e connect uma lava i isi pito Australia Brisbane Sydney Melbourne Adelaide Canberra ia Mackenzie lela ia nei alo faftai tato uma Samoa io o nei tutuila manua por savai o Texas atoa ia ba ia el service ia ale tato valele el Fiji Airs ia e teleto e tau saua i nei California e teleto e tau lele mai nei LA o le ba ia le tato schedule tato vai na wala ia le fijiairways.com www.fijiairways.com ia pe te wala mai telefoni na o tu tulunga o tato pena na fa mo le sota iai i le fionga ia tu fascina ia pe na vu i San Francisco i le up north mo tato mai San Francisco area ma nu uma tu la tato San Francisco anga i awarto e sau i LA
io se vanga na ia o aso e fia malangai ona email ole email ia le company valele ole www.fijiairways.com le website nga ole website nga le website nga ole www.fijiairways.com ole email ole John Nicol John.Nicol yeah i na fa mole sene tu sia le john.nicol@gmail fijiairways.com fijiairways.com yeah la le mole sene na nga te fisili mai ai le john dot wole ngalo dot ngai le john.nicol@fijiairways.com yeah ole Nicol fo ngai le pe ole ka ungol ko senge fo le Nicol and Dime so le Nicol yeah le nasa wa na umawa yeah faftai wa yeah te loe mau peta taimi fa pete na loai ta vai so ia mo se ta faitula every week yeah manga ia io faftai mai se le vai ngolo ala i Dallas au nga kele le flight le a Dallas mo o to ta le to i Los Angeles polisi io in transit ai ia wa pe o tele ya so ia pe tuli mai de LAX sa pe le mai LAX San Francisco ia na ia ile service San Francisco au tato foi lai na Dallas Texas atua ia auto mai LA pu e tu valele pu e sa o ne lo i na ile au nanga ale tato Fiji Airways i Dallas mo tato ia mai e toru tato malanga nai o afo ia sofa mole asolua so tofi malastona ia le na Samoa asolua so tofi malastona tato uma la Texas mata mai aso na fa mole asolua so tofi malastona ia le au nanga tato Fiji Airways ia o le direct flight saua mai nai Dallas anga i Nandi Fiji ia na fatua ko e lole lo vakile e oi na be Fiji falua na malanga tu to lua tu fa e fulu tu la na e na Fiji mo matu yo ni America ale ai o le o fesu ia i uma ia malanga pe ona fa ia tu tau no mai le va le ono tai au e se va fulu le uli o lo no winga pe na fa i mai tu la le wa ia nei le tau no mai o le malanga atu la le fia fina o le lua ma le afai tu la wa sa u mai sa mo tau no mai le ono ia yo tolu tu la we se atu le iva fa di ma le fia so you know what fight tia connecting time so ile to tono fiti o transit flights umai flights umai sa mo le sa umai America ia ma le what for ia le faftai le la tom fe mo sa fa tula ia vai so uma every ita tu ia le taua o le au nanga e fou le au nanga ai Dallas te lorto telefone tato na community of Texas ia le le vai e na asolua stofi melestonai i tonu o le ai o Dallas ia fai ngā na fatoa amata nei le se fulu te sema le na tau 10th December 23 le nga amata i fai ngā malanga ngai Dallas o le lua tolu le lua tolu na amata i le te sema le masina te nei sa amata tua i lo fai ngā malanga Dallas o mai la le terminate o ia se solo le lei lava le lei lava faftai mai tau dia foi le nisio le mamalu le atunu o faunga ina fai ngā malanga e faftai atu ia te o tau langolango ina o le FOI service mo tatu ia fesili mai mo tatu LA Mariana o tatu ni LA na daily pula o na so uma i tatu LA e te lele atu le Fiji Air latu nei ke alu Nandi ia na fatale transit o i le siva ale company Fiji ia e te alu i pia o lea ua tapena matou usunga fono ia fa e lo ia ile matou i se taimi o vala au tu e vatu le lisi al matou au lotu
Ia, ala ia, Talo whaafitai. pai si to tele lo mato lo tu o e a foi e fa o le to fi o mato fi au Oi, oi. yo Oi, Sam. Sam mane ia ko te bala o te mi patu le mato lisi Ia. ma te mato pasi se tel fe ngai mo mato fa mo le lau fionga tu fasina Mana ia le whai a o ngai ei pa ngai pase se wha mama venga nai el te mil nei. ia o le Le ia le va ve pukulom ta ofi o le fo ngale ba wai mai wha manu yanga la le. yo a o fa fonga mai foi e kale si al pulenga ma le tanga luenga ale tatu nei Amerika ia fe so tai mai nu merana te ro nisi o tona o te sila fia ia le fionga tu fascina ia e vave puklo e mawai fo ia pase se tau fiorolo a Oi, ma wai wha mama venga. ia lei ia fa te tele tu ia ia vano o le ase si vaanga muli e fia sa no ia I se vaenga o ta por kala me pero fai atu ia la tam fai feta a fai tula every week Every Thursday, ia, okay. O le pau ale si, tulanga foi le whai ngofie. E te le to e lotea la watu, a whapea le te malanga mai, but e lalo I fo le ono I tula. In other words, le taunu mai le ono whatu alwe selva al sfurulua. yeah So la watu la nai check in mai I Dallas po Fair Level America. E check right through lava anu Samoa, ke ne koe lo kea se mea I Sydney. Nga o le transit lava whape ngā fui la pe amalanga me mai Samoa. Na o le tolu I tula, o le ato fo ila le ke check in inga I lalo. E alusa oa I lo final destination po Dallas, po LA, po San Francisco, po Vancouver. So ele ai ama se mea fo ile e whapapole I nai pa wan mea o le whataltadi I le transit lounge, I le transit fo ngale mo le departures. Ia mo le toe fo ile boro le si vale. e staff sili le fa mole mai I fa mole first class pe fia le tau from San Francisco I Fiji E lo ke le o makaulianga pa ele e se first class ma to na o le business class. O le business class, o le business class. O le business class e fai tu ainga business class. E fai tu ainga e mo o le passes ta un fie pu ki le Z class, ona so le ma le C class, o so le ma le D class, ya alwa ele lunga le J, which is the full fare business class. Ai amata tu o le menga ya va be puka, ya va be mo fo ia no na tau le tale le o le manu e vave e maua lava funga o la au le ia e fa pena le tulanga na o le Z o le C o le D e uma ngai kongo le website le www.fijiairways.com ia le na telea ma o mai le vaenga na ia le ia le vala awane ia pe te I le lato le email na uma na failo atu la na personal email o john.nicol@fijiairways.com famole o la personal email na te email ia o telefoni e tu atu lunga o tatu panel le famole ia o le tatu le website ia o le www.fijiairways.com ia o le na ia dia fascina si mea ia ma Faftai tele lava mo le ava noa fo tu ina mai nea fiafi ia o le a tau sisi atu ai tātai mile le lua le au o stofi. Io o te fa maru atu langa ua fo o ngalo te au e lima I turai e te valvala whapea e fitu. Ela ia stofi ela tata noi mo ta faitula every week. Ia o le lei ai fo in fa fasili ia te tonu le e tali atu ai nai fasili fo o lo fia mal la mai si o tatu tonu ai ave il nei tu life after tele tu lava mo le ava no tu ina mai ia lo fo ile atua ma fo e pele mau la usunga wal fa fo ino le tio ia fa pena fo ile tau longo si o tatu tonu ia o anga ma mo liatu mai lo nei tangata ma to e fa after ia tu mo lango mai ile ngaluenga fa pena fo il company va le Fiji Airways ia
ua lelei faafetai tunisi ofesili o le la matano atu every Thursday i le lua le aulia tatou i nei I mean le fitu o tatou i nei ia a o le lua lena Australia so ini ofesili ia mo le tatou vai aso fou ia le afa o tatou por kalame mo terminei tu fascina tatou e talanoa le telefoni pe isi si mea ia ua lelei faafetaitele lava mo le avanoa ia manuia lava soifua mai manuia soifua ia orina e taua nei au aunaga ia taua nei au aunaga ia mo lotou silafia ia pe o sialo lenei o le tatou atunuu o fai mamā pusaga le totele o i tatou ia nisi e pe o lea e faaletonu taimi o malaga ia latou uta e ave o nisi o momeo tickets io toe fesuiaʻi tau tickets ia pe o le galuega na o loo feagai masini ai alo le tatou atunuu lima sefulu tausaga o lona soifua tautua i mea tau femalagaʻiga so i le laʻitiiti le tautua a lenei alo o le atunuu lea ua maua ia pei o lana auaunaga ia lea ua maua i foʻi ia sina sponsorship laʻitiiti totonu o le tatou auaunaga faalelitio i lea ua mausia maafaitulā i vai aso taʻitasi i aso tofi iai lani au fesili po e sauni malaga mo lesi taimi ia tapena mai le aso tofi o le vai aso fou ia pe te valaau mai foʻi ia information ia na ia le ia te uma ia ma le foʻi e faasalalau atu a tatou polokalame ia le auaunaga le VTS a e le aumisi e te o siaso vaai mai le banner gai lalo le neminoi lalo au na vatuuma ia information e le gata o le Airways a le Fiji Airways ia a le auaunaga foʻi ia le performance auto sales ia e maise foʻi ia le tatou life insurance nei lalo uma i le banner gai ko ke vai mai lalo na o loo vatuuma mai information o telefoni le sunga iam le fitalinga iam tafa lo tami fatilua ma le auaunaga a le first financial security io a le life insurance ia na o loo mau o matu telefoni lalo le tatou banner na faamolemole o loo iai foʻi ma le auaunaga le performance auto sales ia le fale taavale ia mo i latou uma o loo tausaʻili nia latou taavale ia ou te manatu ua lea ua te atu le vaenga o le tautua ma le auaunaga ua lau faafogaaga ai o ma le tatou malo o lea ou te pesepese atu le mea lea Samoa lea na faaogā mai le toeina lea e faamatala i tusa leu o taumafai ia e lelei foi loutou faalogologo mai ia matou nei e taumafai e vatu le talamoni ia te outou leaga o tagata polokiki nei o latou tiutia ia ma latou faiva e taumafai faasesē lau faalogo o matou la e avatusaa o le toeina le nona faaogāina le upu lea o le fou vale tou te iloa tou te silafia le upu lea e lē o se upu lelei feagai e maise lava o mea ni o vā o mālō o le upu fou vale le tau te faapalagiina o le upu le treason o lea la o tui la epa lava na ia faamatalaina i le atunuu i le lua afe le lua sefulu e foʻi atu lo le faiga palota i le lua o lua tasi ona faatū le lafo e aveese i fia me lauli o le atinuu ma olo le toʻafā lea outou silasila la outou Samoa i uiga o mea outou malamalama i uiga o mea ma uiga o tagata la lau faafofoga Samoa i le mea o le lau o le faatū o le lafo e aveese tagata nei a lea lau vaai o fea me o i tagata nei i le taimi lenei le ua toe foʻi fia me foʻi le tagata faatūina le lafo e tuli ese esea leaga le mea o le loto tigā na fai le lafo le Samoa ma le leʻi loa e tui le epa e lē toe foʻi atu a o lona uiga faamaualuga le na ia faatū ai le lafo lea i le lua sefulu i lona mafaufau maualuga e toe foʻi i le palemene o ia toe foʻi atu e nofonofo o le palemia peitaʻi o le sauga ana na saua iā ioe
ma uma ilo ina le to e faia mai le to e faia pale mio le atu ai sia malama le atu yo ua malama le atu iona winga fa sausili iona winga tau fa valea tau fa leanga yo iona winga sa wa ele mafai ana alo upu yo mo le fa malamaina ia le fu to fa fonga lo do to sa to la fru le o ia to la fo la le upu e fa matala ia le vaenga le fast wala ona malepe le fast le la to repeat tunga na upu wala na malepe le fast ona o winga fo vale oile ave ile tala ile umalava le ita ia lauli e le whapea o te tala no atu ina i tam whai e pui ai mai te ele o le nā a o le mea ua ave i eile whatuatuanga e ala i le whisoswa ni mai o le atua i se tangata e nate moni le alofa i a Samoa mani tangata e tautua wha maoni e leo ni tangata whai longa le mea o lo mo mia langa e se ale watu mwhai longa o atu fai mea fa vale valea e le alo lofa ile atu tu sapo afa ilonga tele ya te oe e tele ya oe lol mea lofa le tu o le lofa itangata e mai mau taimi o tau lol mea na o tau sila fia le mea na tu sa mea foi la fe au foi na ia tatu whanau tau te nau o malava ia tatu whanau ina ia popoto mata mama ile isi tangata sa mo e mana valea sona tali sona fini none of us ele ai masisio tatu ole fa mo that's our nature ole natura o tatu sa mo tau te nau o malava ia manuia mata mamai ia lele nanu tatu fan ile ia sisio tatu e mana sona tali e valea ile aonga ole natura le mea ole natura leo le soifuanga o e ma uma tato uma e tu le pam fieme e ui na lau tu le pa le fana o fieme ale o toi wa e fieme ai tato va ai to i meia le natura me Samoa e te le mana o e valea sa tama po so wa fine i le onga tau te nau o malava i le mea na ai a o mai nei tatu whanau ma le faula inga o whailonga. Master, Bachelor, PhD, Accountant, Lawyer, Formai. Leanga o tatu umai nau i mea nā. Tau te nau umai mea nā. A o le tala tatu porkala mele la whai atu. E sau rolo ua tari malau awhawhine ma mau whailonga nā. Ai e te loa e lea lofa ia o lua maluta o lua. Mai mau le taimi. Mau le taimi. E oe. Tusa pe fai mai ua whaau u mai fia whailonga ai le avalo ia o lua matua. E lea lo lofalo ia o lua. E lea lo lofalo ia ma matua. Na, tātu te le whaamala ia ina. Ai tātu te no nofo mano tātu loa lo lato i unga. E oe. Tātou te no nofo ma tātou o matua o le tātou tuanga ia tātou whanau ia atama mai. Ia popoto. Ia maua mea umalava. Ia latu soifua. A whale tonu o latou. A ole nau o tātou o matua. Ia ole nā. Ai a foi mai loa ma whailonga e fia ma fia se lau whailonga ioi. Ma ula e whaangata i lunga i lelo atu fōlinga. Ai a sauma le attitude te le loa ava ia o lua matua. E le alo lofa ia tātou matua. E oe, a o ta mai titi fai mai e pele i a onga, pele le leile a onga, a e ava mai loa ma lofa i o ta mai titi nana te maua uma wha manuianga. E oe, te maua. E te pe umala melo pale mene. Ne i manatu i la tu fai mai o la tu e ata ma mai ma popoto e atu e run Samoa. Leo le nā. O tau wa ai i me fai e tangata popoto. O tau wa ai, na o mea fau aisia. Leanga e fai ai o le arrow a e u atu ia ia. E u atu a ia wha mali e ina tangata.
e se ala o mea na ma fo tata poto o le ai le to fa le tua tata e ai le o fia tata poto fia ni mau doctors ma ni tono tatu pare mene ma e le sia e sia langa ya lu tata sa ili ai lona le lei na o ia e ai alina le foi la e manatu ia tula epa le pipi ia ma ai foi ma fia me o le lato e o mai na o la ua olo la manatu e o mai e campaign e fai le mele ea ma ai oto le anangi anginga lungo le sipor kala mele si le tio fa atusa ai na i tangata tu o se furu tangata le ioni a onga a le o famtala tu ia auto le o famtala tu ia auto fa matala le tio lea na i tangata i o tangata fai saka o tangata fai umu o tangata ave pasi o tangata ave loli io e to fa longo o tu ye winga o tangata tasi le tangata o le anu tala i fa mi ia le tau tre fa mi tau te fo ile onga io e to fa longo o tu ia au lewo fa matala tu ia auto a tatou whanau. Po ai nisi o tatou whanau. E o mai ma whailonga e ngata i whailonga. E le avalo i a te oe. E le avalo i a te ulua. E le alo lofalo i a te ulua matua. Just a waste of time. E mon taimi. Ai tusa pe whaavale valea lau tama i le aonga. Ai e ioutalane, e tali le manao, na te whaia me sili mo oel ta mamani tina. E ave umatamaititina manuia o le ola nei. Leanga i le valea le atua le tatu te tonu mo tatu tapua iai. Ia le na, pei lau i le mele tuturi loa i tonu o le tatu atunu u malana pale mene. O tau whafonga o tau tangata whai mei whailonga. Whawhia na lau le vai o isi tangata. E le fi whalonga o le atua i mea na. E le o le whamoe na tau atu ina whiriwhiria o tau i tu malo. Ne ai. E ala na whiriwhiri o tau. Se i o tau lope tau te alo lofa i tangata. O le whi au o le tau whale na e ngata i mea. O lea, o se tai e a lofa i tangata. E o foi mene o lotu. E sau lo se fai fe au e lea lofa i tangata lotu. Mai mau taimi. E matua mau le taimi. E oi. Tā ua lea lofa i tangata. Langa o le fe au fa lea tua nga. O se tai sa mo le tunu pele. Va ai se tai e a lofa i auto. O matou ne wai fafo. Leo fai atu le tala. O leo matou sapi o matou ola i manuia o atunu i fafo. A o matou atu i Samoa, na ona matou atua, ioe, e tā whawhau masi a inga paune na. E leo toi iei se wha moe toi fo i atu. E for good. Ne ai. E iei si tanga tona e mawhau whapena. I'm not. I'm not la me la tu le o fa na ni la fa na o ola ni la fa na o te oti foi nei io le se fa mo tu e fa pena sia o winga io so i fonga ma le ola ile fa pena o te la tu na o te oti lo o tunu ai no fotu la fa na ni le fitawi ele sao io ai ala la no matu va ia tu fa peso le pele ia matu le tunu matu te alo lofa ile tunu e manu ile tunu ia Samoa a faino tu te fa longo ia tu le pa o pese le mele le trisen o le fo vale le la tu fa malam la matu e le I fo vale le to o se furu lea sila to ata to ile me na faia e fia me sila to awane o to wa vanga ile tala le fa se ai o to tu lepa
fai mai tu le epa ua fo vale le to alua sifuru le ana totoe le maturity treason ua fo vale o tau whaafonga o tau le leanga le upura whangato i nei e le fo vale molo tau sila fia ua whaatonu ua whaatonu e fia me la auli to step down le ale winga mena ua fai tama te pāmia i e whaasalanga o la auli ai le i fai se whaatonunga a le whaamasinonga o i nā le whaamasinonga e au maia le whaaiunga o la auli mea ia te tauna tama mai ma o ina le le tato tunu langa lewa sauto ina le mfai mai o le treason o fau vale ia le to lusi fulu lea sa moa tama mai le tato vaenga fai auto fo mai lea ua ngangana tu la epa ua fau vale o to ua mafu aina malepe ele malepe ona o to lusi fulu lea malepe ona o fia me malana fainga fa fia pula na fai le leina tama mai le leina o ina le leita to sa mo meia o le o to sila il fale a onga le fai to ina le o to sila o le o so solo i fie me po le a le rule of law le fai me fie me wai a o na fa masino sino atu me e le o pa le ni ela na rule of law male a fia o ia ile tu la fono ma le tu i lunga o le whamasinonga ma whaia inai. Ia, o le nā. Alu le fia se lau afe le tunu o tutongi i le tangata to tasi sa whaamau ni ala na soli tu la fono oi, fe pulea i atila. O ai ina muranta, tu la epa. O tau sila o tau sa mo i mea leanga e whaia le tangata o tai o tato o tunu. Ta e atila, ta ele ulu, whaamau ni ala tu tauna loka. Vili atu le parisi me to sautoya to fenga luanga le la na latu ia fai le famasinonga male malo matula ia ia tamate pale mia o la mentupu fai ina yo ala manino le le tu la fono yo le al mele ngana itanga tai le al mele ta'u ile tu no le al mele ta'u le ditch of settlement le al mele ta'u le harmony agreement le al mele e pelo fa petang tai ai awa ana mala malama le tu no le harmony agreement e le te tauna fai pule tanga tai ana ala na fai le mele ina ia sao e fai mapale mio le tu o to sila la o to ai a le o sau sa mo la unga luenga fa mal mala oe fa faule mele le o tatu tilo la me o tupu fa faule me fai le taimior la me le fai el tau sanga te le fai a tupu i le taimi 24 just before the Christmas e le vale tanga ia ma le fau wina le me aisia la ilo le leia o taponi tusi le malo ua malo lo le malo le aise le stala le aise ngata whengalunga i le taimi leo Christmasi ma le tausanga fo 2 weeks e malo lo ai e loka lola o le po le Christmas e mautino te vai aso atoa te nofo tonu e loka ai oe o aso malo lo so tau va ai o tau samo alu le minsta ta fao i New Zealand fele le mai ia turepa mai foi ma fia me i le faunga o tai o le malo tutuila same day as tofias farile ai au mai lauri ia e fai e tosi le sila auto le minsta e ana le mele i New Zealand o mai le to rua le mai i tali le lauria tutuila ai fa tonu le ave lauria loka le po le o to sila auto le anga sole to sila sa moi me fau ma me matanga ale so foi mai o le treason ale so foi mai
O le so fai me fo vale. Se fo vale le fai atu o tangata ia te oe. A o fai atu ne ia te oe. Le lala o fai atu ia oe hana. Hana. Le ua mai. A whapea oe le ke CEO. Le fatu. You need to step down pe ke malu lo. Se I mau maritati. A o le au mese tali e whamasinonga. Eli au mai se tali o le lava e ki lia oe. E le ai se me se mori, na o morianga o ia te oe, ai le o whapea ua maonia sau sori tū la fono. E le o oe o se tangata sori tū la fono. Ai bani ngana le ngana ili te oe. La uli o tangata sori tū la fono. Whauta tatu le leanga o le mea o lo tū la I meri tatu. Ato e ma fau nei la fia mea ila na mena fai. O le whaatonu o le tangata le sala. Ele se sala la uli. Ele I whaamaunia se sotu la fondo. Va aila mele o sautu tangata. Leo sautu ina le whaime o le tangata ua fau vale le isi vaenga I a fia me. Eoi. Ian tatu toe pa I lole il tusi. Tatu toe o lole il tusi. Tatu toe o lole il tusi. O le ale tusi. O le ua umana fai le vaenga ale vaenga fau fai. O lo ia la tori fua numero 20. Le ale tusi. Tusi le fon fitalai. Ave ese tangata ia. Ave ese tamatai pale mia. Eli fetu ave ese le tofi pale mia. Ave ese le tofi tai tai. Ave ese ma tangata ia. Na fe sili la. Ese ame wa ave se fua le sito lima. O tangata ia na fafaua. Le leanga o leanga I mele. La menga ngai fua le maliu o tamititi. Tau te pisa pe I mea ia. Tātou te langa pe me ia. Aisea, la me o tam fai ia na la me na le mali o tamititi le. O ai tonu le a fie I mele. Aisea. La me len como muso langa me tonu ale. O I tonu mele tu ila e pa malo sirfia. O oe le si tangata na e ngana I lunga o penga te whailangi. O va ele na oti e te machicilea malauri. Na e ngana foi. Ave le tamale loka e la vea le pulfana ala auri. O e sila fia upu na fai. La le si mea e fana e la auri. O le pulfana meaning e fana e la auri. Ave le ima se mea o a fia e lau sunga. A upu na upu tau whalenga. Tau wha matau. Threat. Defame. Se defame me le wha koe au ia oe. Le ai. Leo te, I'm telling straight to your face. Na wa threat tangata. Wa defaminga tangata. Amana te lo afia ale na aver tangi. Tangi la auli ma le tolua o va ele. Ile masina o September 2023. Po luma tu fo o September October. O leva, tu te tau sanga le va o meia. O le me utupu. Le me le tupu. Fato alua tu nei ana na fili tamale I Australia. Failantangi ile masina o me lua o lua fa. O ai tonu au tatou Samoa lea tau te sila iai. O ai tonu o Samoa te tau o na molia I mea. La kua mai ngei, ia lea turi apua tusi ale a inga na vatu. Ia au lua fia me ma le ofisa o sulfa inga. O fea o fa ina tusi. O fea o fa ina tusi. O le mata utia le onga lea. A le sau netu le epa I niusa ne tai au. Tu alanga I matau alanga I le atu nuu. Tatu vanga wha upwhai. Tatu wo awani tatu toi whai ale men tatu whai. Tatu o e whai le mele na whai e fast. Wala. E tele I whai mei tu te
Ai lang o whainga nā fast nen whai o tō len tō whai nei, ngā ua ko mga o ko ke kopi ai. Ia wala. Wai ese na matanga. Au whea la tō whai longa e tau wha matala, matau wha matala, matau wha matala. A ngā ko ke o kopi le men whai tangata, nai tō whai mai, e le lofa se malo. Ia, o ane e ta pena ta tō whai ngā palota. O ane ta pena ta whai ngā palota. A tō te sila fia tō lepa. E tō e mamao ar tō e tūla e mer fast. Ia. Ia. Ioi. I le fa mawalunga sisi. Ai langa isia, tātou te whai tauina i mea ua whaia mō ta ngata o le atunu. Olina, e moa wata taku le mea na whai ta ngata i le miliona na ave i ta ngata na i lo whare te tele na tutu. Those buildings are empty without people. E au noro matangata e whainga luanga tutono whale na, e le te wingo whale, o le mela tono whai, a ti na e mo mua tangata. O le taket na a le whatuatua i le atua sa motasi. Mena tu te afoi, tu te fiu a tala noi valele. Ia, lena. Tu te fiu a tu te tala noi valele, e wha matala e le taimi. E wha matala e le taimi i a tā moa, se mele tana no tangata ia. Po le ale tu inga taimi tu whima ia, e valea i le va aia sā moa, fia se furtau sanga e le festival ele. Le nanga ngana ia ale. Le au fafo le tala ale le na whai. O whenga kou iai. O whenga kou iai, le whakao mai ngei i le fast, i le nei whatau sanga, ale o kele meo kurai mai. Fun mena te tala noa tu sa moa. O le fi na wai e tangata politiki. Na, e ki ngai kalinga. E ti ngai kalinga. Le ale tali, o le ale me tala noa mai a tātou. E tala noa mai le taimi. O le taimi na te wha matala ina o e mau ma tātou uma. Eo e. Lea ua ba aila o tau i le taitai o le nei atunu. Tamalo le utulai mai i Amerika. O malava whatau tōna nei i le asonga fua lea na umatu lea vasolente nei. Lea mera utu vai e Samoa. Lea mera utu vai e. Fia afe tangata o Columbia. Ave commercial flights to e alu lea fo il carrier a le vatele a lea fo ale Air Force. Nana wha manga mai ai lalo sāva oka ni tangata. Talavou. Yo o mane malo saina. Uto wawai le lalo ti poti le alwai. Tō sila ta tō sa mo iai. O tangata no nofo wha asori tū la fono i Amerika nei. Yeah. Le ala o te whai atu, limas fufitu tangata o tatou atu, lewa i le lisi. Se lau limas futasitonga. Se lau ono se furu male ono tangata Australia. Lua se lau ono se futasi tangata Australia. Se vai e o whai anu sira ma Australia le, e no nofo sori tu la fono i on tangata. Ia male nai te tasi mai nu o Pasifika. Ni we to lau pe o Australia le ai silia mai tatou atua oi lua se lau ono se furu martasi se lau ono se furu male ono tangata New Zealand tu vai ele play around le atenu le nei o mana forfola o se feso fil valele sila la tatou ye atu te loa la o tau Samoa. Ne la whai atu la utala lea. No pese atu ana nafi le mea. E ono whasane tū sau mai le press release. Alea. Ale tamai ta i le sui o Amerika Samoa o lo i tutonu o le whare pai. Eo e. Ia au mua amata
o le sui o Amerika Samoa te tonu o le whalipai o le malo Amerika. Le wai lunga o le ea, ia lea. Le wai lunga tusinga, press release e a fuela. A fuela no whai atu e mata whapea Amerika ia tātou Samoa ma le visa le nasaini. Mata isia. E a fua o na luatu ia mawhauwhaunga ma mata i le Pasifika. Langa e o nai ei territory, ei nuu nai tu tonu o le Pasifika. E lalo le vainga le malo tele. E a fi ai mo mea o mea tau pisinisi. E a fi ai mea tau whiwhaatau wa inga i tu tonu o le Pasifika ai mise atu motu e lua. Lea la nea laina whaile press release. Ale tamaitai o le sui o Amerika Samoa. Ewa i tu tonu o le whatpaepae i le malo tele nei. E hala. Ele valela le mele o te pespese tuai. E valesi mea. O Amerika e alu se taimi o tau fai se visa e te saua i le malo nei. Le ala o tilo atu Amerika. O i ato wola e whaatanga saina e latu nei. O le tali lau le mea na Samoa. Tau te fiu to e whaini visa e mai le malo nei. E te i fai ua whaina to e male visa e te alua nei Amerika Samoa. E ono a whaina. Aisea, langai mo ia Amerika Samoa le tatou vā le lei, nofo le lei. Ai a whai atua Amerika. Te tuila manua, tu urpe mitana, a wato e whaia. Ele whape, a vaerka ko wawa le tatuno nofo ma le nofo le awa fatfata, ma le ko vana, ma le sui ko vana, tuila manua. E whaia le mena. Aisea, leanga o tutuila, e whaalongo i le malore nei. A whai atua la Amerika ia tutuila, ia Amerika Samoa. Ta o whirito, a wato e whaia. E ankele leo kako kala. Aure ua motu sia. O ki e malava nole atoa Samoa. Ia wala. O whaiwhila i te le o ta ua o mea ia. E te le ta ua o lava ai Samoa. Mo ne vai. O le nei tau mwhai le tatou atunu. E mese ni Amerika. A iangi o tau loto. Whai se soro te te ere melea. O fia o wa voice le ole tamaitai le tau sa ili se mava noa matanoa au mua amata oi wa tau ona faise tatu protest tatu pe o Palestina i Amerika aisia ia mai leanga sa mo e fa atala utala le faiatu ele ava ele vale le ole atoa sa mo mata itai o tutuila manua mata itai me malo tutotasi ai a whai atua Amerika ta puni le tau ta ofir tau permita na au to e se permita fitua so au ta puni mo le terminei se fai po fere me langa o saina e fa tau te ia Amerika ala tau langa la e fai tau visa la tau langa la fai no fa tu foi la i auto ma fau mo transparency mo mea fesili le vai fai fesili le tu malo fesili le tunu langa isia e te lele a fianga le melea fesili pe fai se la le melea ngai pe fai foi se fatanonga fai se consultation fesili le tunu la le me fai tu te mana le visale wa mfana fesili mele tunu e la nga saina ya matou le tunu o Samoa e mwhaina mato e migrate o mato ainga mo te no foi saina. Na whawhianga roa mai tula e pa mai foi. Sai lele na o mi saini le mea lea. Whawhianga roa mai saini whaina o rua le mea lea. Eoi. A tali atu tutuila i le tawhio to e tawhi pe mitaia. Ya, la tatu tala la fai. Wa a fai nela a tau fia tu le mea. Le ai mani malanga va. Ya se va ke le fianga mea. Langa mea tau business wise e a fia o mai lunga. O le anga ia to le tunu ne tonu. Langa mata i tu o mai le lalolangi atoa ngai o inga ale malo saina i le lalolangi atoa.
Ia ale fa vale solo ia fa pene tato. Mai o te le fefe, o te le au tae, tala no le melea. Ia. O te le au ta o te tala no ai. Tala no pea, tala no pea, tala no pea, masanga tala no pea. Ia a fia me tangata fai pisnisi. Wa ata ofi nei I tutuila matule to mo se visa. Ia le to fia se va. La le fio ina va ele tangata to fio. A to si ne foi la lunga le visa pe fia le visa fio ia wala. La fa fia tam fai me su le visa sa tutuila. Ale free le visa avisa. Ko ke fia mai Amerika. Ia nga ko ke lo le visa ka e alu se kausanga o kam fai se visa sa le tunu nei. E se langa o le visa foi no sau nei. Le visa foi no sau nei. E le I fai ngo fie foi sole. Ta fiu e tau mawhailo ta visa. Awe. Ai awa ia tula le tunu nei o le free le fai ngo le mea tato sole. Ka fio lai sole. Ka fio lai sole. Ta fio lai sole le fai pongi sao nei mea fa pe nei sole. Te le lo pe fa fena fai ai cha le sole se la ka unga soso lo ka ma fau sole. Unga soso lo ka ma fau ngi ko inga mea fa pe. Te vai o le mesi sata tauna e fesili tu malo o le fesili foi atu lepa. E fesili atu lepa. O le mausa leo tuilepa wale ale fesili tuile le mele taina to na fefe mai wa levan tau na fai o lana ia le vai o ame o manu sa mo ila no foi nga mai asinga yoi to te lo o le fa pe o ta vale o le tele o ta vale ele manu sa mo sta vale yoi ya le tele o le pollution mela tu mo sa mo ele no se ale va a ia tu inga tanta sole. Mena le intam fai titina le melea, le tasi le miliona lea. Aisea, ele fia va aia tu eio ala langa sa moa fia tangata. Aisea, o mera tau jealousy. Fia tau sango tu tonu ele I tau i ele mafau le to inga development se leo sa moa. Develop tangata. Ai lor tam fai develop fale maurulunga mfatioata. O lan mea mawai. Ale ai ni tangata. Ele sianga o fale. Develop tangata. E no nofom fa o ngā fale. Ale anga foi fale. E toi maintain e tangata. Ile maintaininga in sol fanua mani maile. Ya. E tusa pe alu le vai aso nei. Pau alu msa ufuti tala no ai. Alea. Le visa lea. Wo fia wa maile press telegram ale tamai tai. Yoi. Ale congresswoman. Ale tamai tai. O au mua amata. I was so happy. O fa pea, sorry. Pe umari au mua le falongo longo mai por kala meli. Ai a fai o e fa fonga mai o ele tamai tai. Le congresswoman. Fa mole. Su uava no tati tala noa. Le umano fisota iatu lo ofisa. Le umano fisota iatu lo ofisa I Amerika Samoa. Ia ma fisota iatu I lunga I Washington. Nai fai malanga to mai salo ni le fia fila tau nu I Amerika Samoa. Ia to mena no le mawela sonei. Le wo Samoa te minei. Ia o se taimi o mo mua la tau fai lava. Ia maua se mava. Se ma tim tala noa. Leanga te le taua o le va ai atu le malo tele. I mea I fai mai fa pe le tatu atunu. Ia fai ma le mala malama e lau fionga fia me. Ma lau fionga tu le pa. Ele na o Samoa.
o lea e iai lea tu te mai whaalangi o tō uso tu ofe, tu tuila manua. Ea a fia tu tuila manua business wise, i le visa lea. Te lea lea fianga. Aisea, lea me o so tu e whapea Amerika, i saina e o so tu whapea. E mumuso e o sao, langa leo lea saina. O le territory o le malo, te leo Amerika. O le atunu o le tau mawhaisaina, na te whaoa le powerhouse. Meo lea, le mea tau marosi anga i le lalolangi. So e leo wha, mea nana o fia i te le. Se tu wani ai lunga i pe mwhania tu wa ele tusia le. Pe mau le tusia tamaita i le whamole mole. If not, le o le, mwhania o mai atai au le tusi. O le press telegram, press release. Ale tamatai. The congresswoman. I te tonu le whaipai o Amerika. I ale fo ele ngata fo ele tamatai. Ale fo ua ngia i lunga. Le ua mata o na nga i atu le ainga. O le tamatai o Caroline. Se o tau sila tato o tau nei mea. Eleni mea la iti mea ia. Eleni tamai mea ia. Se i va ai i ai mo meo tangata fau leanga. Ea e. Ea lea o tatu do. O ilunga. O ilunga o penga te whailangi o mai o news. Tala noa mai le tua ngane o le whawhinia lea. Tua ngane silo matua lea. So le momo loto le ainga. Ia vai nai futu te whai nai maua me male ato. O le ato ai nai whai mai nai maua i talane o le mea whasioti e whine. Le ka kukalangoa i ngei mea. Whai atu ai whoi. Ale ale mea linta pu e mai lato fia mea ma tamaitai ni whasiotia. E ise whasota inga o fia mea ma tamaitai ni whasiotia. E ise whasota inga o fia mea ma le tamaitai na maliu. Si kaku si tatu va ai to ai. Si kaku tilo ai. La utam fai sa ili aso ava noa. Ili tamaitai. O le suyo Amerika Samoa o le whaipai. Fa fonga mai fo i sa pokala fa mo mole. Sa ili so ava noa. Si o tatala noa i vanga nei. Io e. Ese leanga. O fa noa na nei le sau o te malo lea. Tasi lea tangata ili tata e tau rolengo Amerika. O le itai, o tu le pasai lele. O le fia kama fo i le teimi o tūlai me tuwhaparimia i le vāma tutuila manua. Whai atu e whai mai, o ke le kalango i se kovanga o ke kalango sa o el pleste. Wow, a tatu o i le vā wha la tunu sa, ai le se mea te nofo aima e pe te whapenga mai lunga, o le whalongo o tangata o le atunu. E whakawai e se almea ta o le fia kama. E sen me ka urfia kama. Nga e whaia inga le pāloka menga ke inga ia la auri. Mea nga le ma ngalo le suafa la auri le mani e toa i a te oe. Esia, e te ita e tangata lea. Me whaile alina e tau rolengo Amerika. La me ke ili kakai pe a tau tulengo Amerika. E so fe au ia Amerika. A o i nā e wha matala mai ai. O oe o le tangata e komenisi o mawhauwhaunga. Nā la tam whai e toso i aile atunu o sa moa tuto tasi. E le maunu ina le malo tuto tasi i ni tupe a saina. E le tele mana e whaatau le atunu matangata o le atunu le ai. E le ni mena ta o ni manuia. Le ai. O le whaavale valea tu inga mea ia. E te nofo matoso fa penale atunu ule ai. Sa moa
aua ne ia vanga o tau finangalo le melea. O le toso mai o saina e manuia isa mo manuia ilea. E yeile taimi. E mono ale uru o le ka mela pese mai nofo le ka mela i tonu. A eva mai o le sa mo i fafo. Ai. Mena ta fai atu le pa ia ngatai. E lelo tu le pa e oti le tamaia. Foi se te me oti e nei. Ai le ma fai lana fai le taimi. E o ki anga ia. Ai sa fai le atu no. Mea tonu ana na leina fai le tusi. Leina leina fai le press release. Ale Congresswoman. America Samoa. O e fai tau nau e lungo le. Pena te fai lang. E wala na la fo me tangata ia tiao. E oi. Faftai fo i tau ta ia e man la tu por kala me songa. Su e ane awan. Tatu vai e. O feni me ua au mai i lunga mata o mai. No whanongo longo. Riti wha se lau no whanongo longo interview al komisina lea. Na ia ta uai. Io e sa la uli. E ele tangi la uli man. Lea ngā luen mata ofisa. Wha atasi. Ma leo ma New Zealand. O tau wha utala o tau iei mea ia. O le hase wa aier tatou watu nu so le nei mea. O le hale wa aier tatou watu nei mea. Whawhi whena whai e whainga whaper tatou watu nu. O le ala ua maua ele ese tusi ele ni leo New Zealand. O le ala le hase tala tonu whai tatou komisina leo. I lona wha avalea ina o le atunu. Ele ese morianga tonu whai ni melea. O leo wa wha avalea komisina o le leo Samoa, ia le atunu. Le na ia tau tino o lo o fai su e upu. Sole ka fio lai sole. E avatu le tangi, o le tangi ua avatu. After no fito e tam fai e upu, peni upu sao, peni upu sese. Ai fai atu fe mai le matu te ngā lulu e whaatasi ai, ma leo le malo New Zealand. Se whautala tatu iai. O le hale mea o te taunu fai i etu ngā mea. Samoa tulai, alo susula ko inga. Alo susula ko inga mana lo matua. Lena. Leanga tele nei tu inga me fa penei. O le free visa mo saina. O te le vai ai. O te le vai o te pese pea ma o pese pea. Au te mana o ia te tuila manua. Fai te la tu sau i le visa lea. Le fisi me le ngai pa tapuni pa wale me o le vai i Samoa na lua. A kapuki vai ngā visa. Ko ngā visa o koe whaia. Se i loa ai mo me o le o fekisi o i saina. Fafea i nu tutua oi. Fafea tunu tutua i Pasifika. E a fia uma tunu o Pasifika ia me tau whainga pisinisi. Pe a fai e Samoa na open e visa lea. Le se va ai mamau. Le se va ai mamau o la tōnei. Le se alofa. Le se alofa i tangata. Eoi. Le aisi alofa o tātou tangata. Mane sina me tulepa. Aua ti toi vala awina ia le fast o tangata fo vale. Aua ti toi vala awina fa mea fa monmole. O fai atu lau sunga. E le te tau na e toi fa ngaina le upu lea. O nga wati feminga le vai fau fai. O feo so me lau trisen, feo so me lau fo vale. E fa sala e foi. E fia me ia la uri ele ese tu ele sana so tu la fono. E tu fai mai o le trisen. E tu fai mai o lea. E ole na. Tu se na wa fai fia me le fai unga.
o faila na whaasalanga ia. Ai le whaia se whaasalanga ili au me se whaasalanga. Ale whamasinonga e au e ana le whaiunga. Le ua e whaia le whaiunga o lea. O lea ese e malolo. E malolo ia. O i se whaasalanga ua whaamania. Se vanga nā ua whaamania. O le nā foi mea le masani whaitu le epa whaamalolo tanga te whaisusuenga. Au lea la le mena leo me kaku kapeneta. E whai se meo lea. Commission of Inquiry. Ile commissioner se whai sa ilinga. Lea na matala noa. Na whai uma isi commissioner mua muatu. Ioi. Na whai isi commissioner sa whai a pali ilonese. I whanana watu. Whai susuenga. Whai le, ioi, whai mo meo sa ilinga lilo ia. Whai susuenga. Tau whai susuenga. Whapena fwile. Le foi na maliwa ia le si komisinya leo. Isia, stressed out nga I meo morianga ma mea suenga na fai ai. Ala mo le fai ni Commission of Inquiry I le komisinya le ini. Na mo le fai ai. Te lo le va le na alu paulia. Le na leanga ia le va le na ave Australia. Todos full million al tau le va. Foi meio le va na lu ma le uta fanga ave se vai. O le mafu anga ia mea. Le mafu anga ia mea. O le na mai le poti la to nai lungo le va. O fana na fa tonu. O ina fa tonu le fana o ma fana ia ma le ave se vai. O ni taunga fana me na o fai. Tu e fai. O fa lango tantai ai o le mele na oso ile va ale lunga o le au sa le longa. Ai sea. Ia awoni tau nu le uta fana le na latu me va ale sa le longa. Le mo le mau uma tangata ne lunga o le vale. Connect mai ia tau mtala no mai. Ia. A fia ile ma tangata le kapiteni na. Aur tangata na fai fatonunga. O ia na sa tau na fia. Ele o tangata na vele va. O le tangata na mafuai o na alu le malanga. Tangata na mafuai o na ave fana I lungo le va. Ma ave nisi I lungo le va. O le tangata na fai fatonunga. O ia na tau faia. Ia. So fai tau atu ale. Victoria Fontoi. Ele o se tua e te whai ai le whai unga o le ola maoti o le afionga I le alo o le mani atoa. Tui le epa sai lele lupusori ai. O kaso makua eva ai I lo vai. Wari ali le suafa o Yesu e o I atu ai lo nguku. Victoria, alu eso le whakaele o eloa. Alu eso. Ko mea ai susu ai valea. Yo e. O ngi ko kaunga mai lunga I. Vai utu ngata ia. Tu ngata ia ko singi ka ngaka muli pongisa. Ta sine tangata muli pongisa. Ai. Si vai atu ai me o lo fai mai nei. Yeah. Sa mo auto to fa longo le upu le auto e la fotu le pa. O le fo vale, I le fast. Tau fa isi fa inga. E tau na to fa isi fa inga. Isi langa o tasile upu onga na itai foto ina le o upu trisen. Fa me o fo vale ia e la tone. Na itai lava ma fa ilola na fa unga. E fo ia tu roa faturo le lafo e tuturi e se to fale ma parmen e te o fai le me pa le to e watu le to e fai ma se pale mio samo isia o fola folanga le tangata ola fa mawalunga io e ola fa mawalunga fena tau iai ele yo ele pai alarmina watu saunga nel palota sawam umatua io e
O le tatou atu nu. E iai ale upu fo ele leia na fai ma whaatino loa. Tau te fesili, o le ale mea tau o le taimi ale atua. Whena matawa, maali e no matu so o ale tala o taimi ale atua. Ai ina ua tupu mai mele amatanga o tau sama. Alu le minsta i New Zealand, o mai le sorua i austa i fefo i tutuila, ai fai morianga. Se fo vale la mele na fai i le tangata, se fo vale. Ele se fo vale. Na avatu foi la ia o atu la to atu fai le fai unga le stala na latu fai le fai unga. Yo, o le release without remands, without condition. Ia le la tu la i mai loa ia le fa malama fa manino e papali i John Taimalilangi le sao le melen tala i tua lauki. Fa manino fa malama mai le vaenga tolu. I tua inga tau finga tolu. O le remand with custody, in custody, ma le remand, kolu ko inga vaenga, without condition, ia ma le with conditions. Nan mani fa manino le lei. Eoi. Na no tele fo ia tala ma faleanga ia sia fo i au ona. Pali John Taimalilangi. Ala na mana mai le tunu. Fa manino le lei fa mana mai sao. Ewa. Ale o fio sofu wa nila langa la ili lo yesili o la tali lo yesili. La tali lo yesili na vai. Ia wala ia. Ia vai le o ngalo tua. Fatwela ia. To te fiu e langa mea. Ai va ai uto. Ele o toe mamaua. Ele o toe mamaua Samoa. Ai toe va ai tino le o tatu atnu. I mea ua leva na fau ma vane tangata nei. Talo 5 ia me ua e toe whaale tonu ai. Ai sea. O le toe tau sanga lava. Ai toe oti ai i lauta i tainga. Ea, ua malosi te le atu tui le epa i ate oe. Ua malosi te le atu tui le epa i te oe. O ame o whaala ma whaala tu man tofo i tala tu le epa. Ea lo le whame, ea, o te tau talatu. O te tau talatu. E threat mai whapena e sai lele o tau. E threat mai whapena e sai lele o tau. O te tau talatu loa, o lan me tuma, o te tau talatu. Elena. Ewe ke lea i o le afianga, mea ngā ka o le threat. Tau wha matau. Lai whonga wha makau mai au. Ai a wha longa mai ki au, I am straight to your face. Ke le o kau wha makau oe. Deo te tam whai wha sao au mea nai whai. Aua te toi wala, aua le upu fau vale. Wala, se ta wha langa, leo te whai tua oe. I'm warning you. Aua te toi whaia se upu fau vale, langa le upu nana ti ngā i o le trisen. Na e fola, i le toa whalea, e toi, te ua mai pa, i pa ua oi nā i palota. Te li toi au. Ia. Lava lau tautua mo e neso. Tatu tu e whira i le aso tai au. Ia. Le futele atu Samoa i lau whafuanga. Mo te nei, tatu whira i tai au. So i fua, mai e manuia. Ulu ola
manutu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia fai le whaawetai I lo tātou inu lo tātou nu ia talosia lo tātou nu ia manu ia